ona tātou whele le le maua lunga lava lata ia Yesu o ina e le mawhai ai e le whili ona o so whai ma toe wha lave mai ia te oe whapipi ila i o apa au ke ruso tātou te while muai ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu ma le oti e mawhaifoi ona latu awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lanolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive Manuka City. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. O mawhai na awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo lo tātu o tunu o le neu o tātu mafuta, a matanga o le vāiaso mo le nei masina fō o November o tātu mafuta ai, si mai o le whaafonga tala tau longo mai lo tātu o tunu. O leo au musama te tala nei ngā luenga tele,
O le urua ino o fuanga e tausia i tamama tina mātutua e lo tātou motua savai. Lea e tusa ma le tolu tesi ma le 5 miliona tā lalo na tau. Na tangi i 5 se leni na fausia ai. Whapea foa i mai nisi o Samarianga le lei. O se no fuanga wa te pena le kalesia katoliko le tātou se no. E pei foi o le no fuanga i mapu i whangalele. Ae e te tala mo matua tausio le atunu o mai so se e kalesia. Na maua le whaatala noanga me le fio ngā pātele Paulo o Fido i alii. O lo ngalue nei kalai estete New Zealand. Sa malanga mai lo tātou atunu e mamoli mai le mea alofa tupe. Mai tangata lotu katoliko i lea vaenga o New Zealand o lo ngalue ai. I le ngā luenga tā lai o le tala le lei. Mai a whaelo ai le ngā luenga o te tala nei. Ai o lo mana o mia le viso swani. Inisi o vaenga e sili ona mana o mia. A o le i whauru fale tamama tina mātutua. O le alatu a mata no foia le no fuanga. E ka uar ka interview. O le svariren ke arinei, le seru fufa. Sa pa whapa ien no fuanga rea. O me mua la. O ko kere o ngakara kufsi sili. Po mapu i puloku. Po longo i puloku. Arkarisawa. O ngo fuanga ka o longo i puloku. O ngo ire sa ire au ngā korisi foia ka koriko i longo i puloku sawa. O le svariren ke arinei, ngō kousi le fia. Sa whapa ien no fuanga. O mafa pa ia sa fa pa ia aki posa mo ya mo sese se uma foi la os kaulanga mana o fenga ro pa ia le ko i poru ma sa wa o le ngola nga ngo fonga longo pulok o ngo fonga la o mo fa pa ia e luas fu ma lima pokula wo ia i bo ka ma ko sa wa mar fale mo la volunteers a paula le wo ia o mo fa pa ia poko e le lava me a wanga i kaka makua. Ano lau kala le whaku normal manga. E se manga i ana mawhonga. Ke le mawhonga e whikau le le makaka sa hoa. Marikau koe mai fo i upou. O le mera la wai uma whapa ia whale wa uma lenga ruenga. I whale la le mawhonga ka makua uma lako chepu. Pau an mene karsanga koe fo i a kako Samoa me swai kako whafo. O ngai sosangi mai mo mea whale. Ia me sui me wha ngofoi konga mauka ngai kaka makua. O le me siring kaua. Da wai ngofanga bo polo i mawhanga rele. Ia le fui man ngofanga o kaka makua o longo i pulo kusawa. O la la wa whapa ia ngofanga. Wa iei whale iei me o. A ko i mea whale ia. Ma mea foi whale le iei le mauka ngai kaka. O le ngā ruenga foi la. Moro siri fia. O le kala so se kalisi ma ka sama o le fatu penga no fuanga ma le wa le wat tala eu le ai vai nga e to lo mo mi ai le so swani o me a fale ma tu langa i boenga ma tu no fa pe le tu langa sa fatu pe no fo sa fatu pe se le ni mai le kalisia po ni fo o le makanga nga ruenga kusa i mar kalanga nga ruenga sa kangi la vai lima i boku savai sa faila ko sa ini ngakupe o ka o ame ma mia sa kancha sa ini ala ko a ke wo falongo le di kana me ngor kupe la swasa fasalawa e sida ku korumi o ngor feringa ngor fale ngor ngara saba o isi kupe mai company ngai Samoa o isi kupe a lofa mai ngau mai foi isi mai Australia kama koe longo puloku makenge ia kama koe o longo puloku makenge mai New Zealand o mai se ringi a rofa mai ai e fola ia makou ia kare siki sa mai fo se ringi mai Samoa lo ala kusala fucking ngora le masakangi ai di mai Samoa ne le wa rofa mai fo ia ka mai fafo kama koe longo puloku makenge ro puloku i Australia ka pe foi kama koe makenge koe o longo puloku i New Zealand Kiri na so so mai fafo le wa o le la bo wa mai so so i ke ni e fo la container lo ia sa ko la wa kala ko ma de skof nga ko fama la wa fu sa wa nga lo ma fi sa wa ia o fisili da ma ia si e le fa ngo fi da ka ma sa kanya i di mo
ngi I Samoa. Ia la ua kia le fususangi mai fafu. O I mea kau se rei. O isi kampangi sa fususangi ke le mengi wa kau fungsi la fia. E ia le proput. Bo mea fale. Whainga lau papa o uma me whakingono. Ia mo isi a kampangi ngai sa. Whafkai fo I le anga leima le anga alofo ngai kampangi ia. Ka ko ngai Samoa. Ia le kua ia ia le. Le uka ua kola e whakau whale lei mo whana. O lo fonga mo ngai ka kakama. Ngai ka mamtinga ma kua o Samoa. Lana wholanga alo Samoa. Sau se mau mai fusi me alofa ma koi koleske ke ia ma. Mai ka po sa. O ri kua inga le. O ri kua inga le sa amaka mai I ngera nongkong. Ia me. Me o mai a whaao ka po sai. Wa fifia merewen mo whana. O le winga ngā kala. Sa whakinga sa mua kangiri. Ia na fua kere de lofa mai whafo me se rengi. Ia e kua sa mua ko anga lema o le alawa ki kala le. Le ko au mafola. La me ko kema whaia. Ai whafkai fwea ngā mga buongi a mga kaua. O le ala le whamoi moe o le nofuanga I se teimi o le a mai a I tāpenanga I e tutoe. Ia ma whauru whale loa nisi o le a whapena la amataina ia. Ona nofu ia le nofuanga ma tausi e te mai te isa nasa me tari tuainga le. O le skate pulonga luara ngā lewa. E uma whari skate mua mo. Uma whapa ia ngo whanga whapa ia wha. O le winge koe longo mai whaula le aso e mua uma o. Mua le mwhenga o fwere a koko uma me koko ngā whare. I o ke longa fwoi mo I se visio kāka makua la. O le whaanga ronga luara le koe. O le aso e mo fwoi ai noa whare. Ala uma whapa ia whare. Ma ngai ke reo mo whanga. O le ma ngai fwoi la wo I whangua kua whaida ko whakoanga, ko wedges. A wanga I ka mama kua. O lai fuko kere reo volunteer fo I ka makai whasare lea. E fo lango whamo. Ke longa e lai fuko sosanga e ku I isi e karesia. O le whakasa, o mamo. Mga ua ai e lea songa e lofia ko ngaka. O si pe mai e manguia ngā runga sawa. O se whataltala noanga me le fio ngā pātele Paulo Filo Iali, wa luas fulu iwa nei tausanga, o ngā lue o ia le kālesia kātoliko I te tonu o le aio kalai estete New Zealand. O le nofuanga o tamamati nā mātutua I Savai, e peo le si le fia, sa iei mua le kolisi o longo I pulotu I tausanga I tele ua mawai. Nā matele rua I aso le nei masina 4 November, le asto na I leo mawai atu nei le tau o whāma timunga mamafa po le cyclone season, mo atunu umo le Pasifika I saute e au fia I ma Samoa. O leo wa whailo ai se li poti o le tau le nei o whā, le valo I o le 5 I le iwa whae ono a fia I, atunu I le tu I saute sifo. O atunu I e au fia I Australia, o New Zealand, Fiji, Papua New Guinea, o Solomona ma Vanuatu. Ai o Samoa, e titi lava se avanoa e awhi ai ona o ngā sami e sea whā, se ia vanga nā sea whā e tasi ua valo ia e ono awhi mai ai. O le vai asuna te nei na wha ilo ai e le ofisa o le vai tau lo tātu utanu, I lana li poti o le vai inga mamao le tau o whāmati munga mamafa, o lo wha ilo ai fo I lea whā e tasi, o lo valo ia le ono o atu o lona malosi, I le la asanga tolu po le category 3. O aperilo le tausanga fau o wha moe moe, e mai ai le tau le nei o a whā matimunga mamafa. I le 5 futasi le meo tausanga talu na wha tuina, le fono whau fautua tangata Samoa I le aio au kilani New Zealand, o le ua wha iloa le teitei fono filifilia o le laulau fau a le fono whau fautua, le sunga ia le a taua le tāua Savea L. Harrington Lavea, le langolango ina ia le pā le mia o le tātu utanu, le sunga la aulia le maria toa le ua tea polata I Valfosi Schmidt, o le tāua tere o le ngā luenga le fono whau fautua. O le langolango le teitai o le tātu malo, e peona wha iloa le teitei fono filifilia, sa wha iloa a o iai au kilani I lana si ngā ngase. O le masina fau o te se mo le a wha pa iai to finga o le laulau fau, I se wha ta singa e whaia le maoto Samoa, le olo iai le ofiso le konesula o le tātu malo. O sui ua filifilia I le laulau,
O le te fono o le sunga li a tau o le tau a sa vea se Yuli Pesta, Al Harrington tu madvala vea. O le tofa a siata fale malu pio valiko, o le ua fidifidia le tofinga o le sui te fono. O le whailau tusi, o se e iei le sunga i le whawhengainga, Reverend tole a fua Larry tupai la vea. O le tofinga teu tupe, o se e iei tama i ta i ato lua. O le fionga i a loli me sepa Janning, ma le fionga le tama i ta i a tusani ta wha i langi sua. O le whautua whaapitoa le komiti whaafoe le sunga i a sua, tonu mak nave misiduki sua, whaumuina. O tai o soa komiti o le tofa i a mano o lo ufono to o la vea, ma le fionga le to ali, le fionga to filau Ted Stanley, o ia lea sa tu le mai, i le tofinga tai fono. O le fionga le li ilo ia al fono whaufutua Samoa e peo na wha ilo ai, o tau veina le tofa i le vai malai, le tofa a siata tina e va ai. O leo wha ilo sua fo le tātou au whiriwhiria e tolu se fulu, mo le tātou au lokapia o le manu Samoa wa le tā mele sanga muri, o le asa ili ai se avano i le ipo le lulangi e peo na wha iloa, i le wha i unga o le vai aso e le whaia o ngauru, ma le pūlenga o le tātou au lokapia. O taunu i tūpai le tātou au ma ua wha iloa i le whaia o ngauru ma le pūlenga o le tātou au. Lea ua whiriwhiria ma ua au fiai nisi o tamana kapi sa tā alo, mai le amatanga o le tā mele sanga, whapea nisi e fau atu o le a malosi a tiri ai ala tu tāpenanga. E lua tā alonga i le stona i o momo nei, le sabalu leo Novema, o le a mua tā alo ai ma le aua Brazil, so o ai le tā alonga ma le aua Namibia. O isi tā alonga u whaatulanga mai mo le aso se futolu, ma le aso se furuvaru le masina nei lava o Novema, o le a tā alo ai lava ma Namibia, whapea Brazil, a e tau alunga i le tā alonga ma le aua Belgium. O le tolu sefuru o whiriwhiria le tātou au wa awhiai Scott Sio, Titi La Mostele, Jared Adams, Michael Alalatoa, Tia e Tui Maunga, Sama Malolo, Luteru Tolai, o Millennium Sanerivi, Theodore McFarland o le Kapiteni, Benjamin Petaya Nini, Michael Curry, Taleni Seu, Alamanda Motunga, Nico Jones, Miracle Fai Ilangi, Jacobo Mampu, Abraham Babali'i, Connor Tupai, Joel Lamb, Jonathan Taumatene, Jacob Umanga, Rodney Iona, o Faletoi Penny, Tuamua Manu, Melani Nanai, Duncan Payaaua, Lalomilo, o Lateral a Kiong, Tuna Tuitama, ma waa fau ese a pelu maliko. O le tautua a mata leo le nei vai o se fau, soifuia. Radio Samoa, tasilima i watolu. Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo.
Le o tula mai le tātou te mile wanti le nei wanga la fiafi ua se folu ono minute wa te aile tu la fitu. Ia ua mawhai fo i ona whaafonga le tātou te nuu le toe whaasala lawino a tātou tala mai Samoa sau nia mawhonga ni atu le tau wha utanga vaia tipi utanga vaia sona whaapoponga ia o le amatanga o le nei vaiaso a wale whaafonga mai le tātou mo te nuu. Ia pei ona iai ia le tautua ma tavela ia mai lava fo i le aso mafua se ia pa ia ona so whareile o vai aso te tasi. Ia, wha malom, wha taile to wha autanga vai tipi autanga vai ia wala fo i le tu wha tasio tātou tala mole wha whonga mai le tātou tenu i le nei fo i wanga le fiafi. Ia manatu ua manuia whea mangaluenga sa e ala usua i le tai awana leila. Ia maise ia o nisio i la tu i o wha a wauli nia i fo niso i la tau e a mate le sifiorpo. Ia mai la kou fo i oi le vavea, wae o kuso se kaimi ae whapena ona a mate ngaruenga le nia tunu. Ia malole, ngalue, malole, wha malolosi e ui sa tātou pisi le whaingora vai aso. Ia ai sa maua lama fo i sina taimi e whaisina au malolonga, a wafe au ngaruenga pei ona masani e tātou le amatanga o le leva i aso. Lewa tātou au lia le aso tolu o Novemba. To tasi leo na masina ona fa uma fo leo ne te sanga vi ia ile lofa malanga le leo le tua ilana te singa ya tita tau eui una ua afe moe le fainga malanga le totele anai ya tatu ua ainga o wo mai masani le malanga maliu maleoti ia avi ia na le lofa malanga le leo le tua ia o le lava tu ua tatu e totele ia o le tulanga na pe o le ili tatu fa taimale vi inga fa fo ile tua ia ilona ngale le mai pe ate tatu ile aso male aso ia o wafe amu aluenga pe ona masani ai fa matafe foi male tua le tofa leulua ia li le ata wa savea pe ona ile tatu por kalame ile nei fo vanga la fiafi ia male tautua le ngata fo lea ia o le tatu fa soa pe ona masani ile aso male aso ya ofisina swinga fo ila tato por kalami le fo tato weva mtato mafuta ile ni fiafi ya matulanga pe ona ye musika mole mana vanga luenga fa tano fa tu se tafal ne ke lo pero fa pena ona mau mai le tato por kalami ma lor se fo moria ma lo fo le langi matafi ya ma lo fo ile fa ma lo si fa luenga pe ona masani ye tato. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. O le mea sili ia tau lia i le ave. O le upu le nei e whaapea o le upu na maua mai le ulu na tautongia i le fioanga o tui atua tuale mosu. Na tongia i e pou alae le ulu, ma lave i le au o na toso ifo le ilalo. O upu e whaailoa atu aile nau ina ia tau lau se wha moe. E toe o se anga o na tau nuu lea o le wha moe a e talo sia. Tau ina ia tau lia i le ave wha naunga. E ave fo i se wha moe ua tau nuu manuia. Whaafitai i le atua ua tongi pā tau le ave le tō wha ua lewa o na fuafua. Pe tua mania a o le nei ua sila i ula. Tangai i mātango fie. Ona o le anga le leo lo tātou matai le langi. O le mea sili ia taulia i le ave. Lalele, oe inu ole vasa.
le teine Samoa ya mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupula ngatala voine ia so kase mana o faalia le malu ai le fa Samoa wana o le nanu mole mole so te filo malu Ole tu feel it in the Samoa ya mala mala male taina le sua le palua pa male sula tonga ya manatua o tu pula ngatala voine ya so kasi mana ufa ali ali malu ai le fa Samoa Filau malu Nau nau ia E mawale poto Sili 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 Awane ia oa ona olo Lua ia sili sili lau loto Ola si fonga matang o fia le nao le sunga ya waino manisi nao fatunga mo tatou ile nei vanga le a fiafi ya male tatou por kalambe pe ona ia ina i musika mo le manawa ngaruanga taurunga temba le tautua le tofa asiava ato ni tu ipe male tatou por kalambe le mau fa samo moni sona fa poponga ole amatanga ole nei fu vayaso alo fatu asiava fa tai mo le ngaruanga fai pea ya mai se fu le faloina ya male tu fa tasio le tatou por kalambe pe ona ia mana ia le fina ngalo le komisina o leo o lo ia ile te mile nei ile tau fia leo le parade le asusa mai mangingo o le asusa ia e faa soko nga i fo ia i tātou i Samoa ono o le tapo ingo le tātou tō Samoa le asauni atu ia mo le suanga saupingi ma le awar kiwi ina ua maea ia le ta'alonga tonga ia ma kiwi le aso ana nafi ia le sa manu maloa i kiwi le la ta'alonga le la ua fele le ia kukamai oi ia uskadi singi o le menga ngo pisi le ngi aso o faisi pisi le nei aso ongo o le malanga le wari le lawa tu va atu ia le kiwi mo Australia Sydney mo la tu ta'alonga nia malito Samoa ilona susa le lawa fa saule fa matalanga le ua fa pena ona tau avele ngaluenga ko masina leo faile provider faile aso tonai lono winga fa iloa mai na pe fa ilo mai ina fa pete solia le tu la fono ele skula fongo ala u fa ilo mai ole ale ai se provider faile aso tato wa ia Samoa e fa alo uma tato ile aso sa ele peo ne New Zealand ia e umanga le loku ile aso sa e sau e siva le mole awala ma fa le ai lau fu ia ma fa ali ia fia fa ali ia fo ia tu manga le mi ngau ma le ma fo le aso sa le mea ale la ma na ia le vai ngale u fa ilo mai komisina leo failita a fia fais corporate a faila sko hai fa mon molenga yo ke a wangi o vai ko fa separate se sila sa ia ina ne i fa aso ko ngai pe fa aso for leile tatu le aso pa ia le tua o le aso na mai le tua tatu te malu loai ma tatu voi fa fo le vi inga man fa tai le tua a le la wa halo atu ia tatu tama fa na mo final ile aso sa ni fa ia le sini o Italia a fai fa separate nei la sa ia le sime o ye wa o masange ia nge ia ma Australia ya mai se tunu o le lalolangi o zamunda le wa malele mai le fonga ia o le ua tau aveina le komisina o leo io Easter parade is cancelled for Sunday ai alu le lotu fai le to na i fai tau lau tu sipa ia ma lo le i le fale ai ua le fai separate la so sa ka ko makai ku inge ke langa fo kako o le makuale fa alonga o kamasi ki nganga fa ya ku le separate ai o fo le aso sa wo fa e sai link fa le la fu ya se kako makai ku pula se mola tu pule na so sa pe fai pele ai e lima i ku kako
fantastic range of fireworks in-store on sale now. 8 a.m. till 7 p.m. today until Wednesday. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau, lua 5. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se 5 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au putau whi malanga inga. E awhi ai ima ta upuna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili. Ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Tasilingoi watu, amo. Whawhelua ina e tātou wōmana I tātou paanga le mafuta mai le tātou porkalame le nia whiawhi ina ua te lua sifurma le whamelu te le tuana tāle o le valu. Tāle valu ona whatasi me whole sunga le whawhia inga pasta poni for the team o le tātou porkalame o le tutu le upenga I le loloto. Whatalo whatu se uso ia le waupolo I elu ngā pō ma note fumanuia uso ma no le ngā lulue le nia whiawhi. E ngata whole whatalo whatu ia Nikola unu le mafuta mai ia I le tātou porkalame mai sini au se tālia. Vauliko yese tu solo mana o se fumanuia vauliko patalo fatu fo ia tina nga wang le mafuta mai le ia fiafi mai kokosi au se talia ate nai mana o se fumanuia patalo fatu mana le fatasi mai le ia fiafi be solo tanto por kalame e api o masani ele tanto tu ala Radio Samoa mo mana vangaluenga ya le ngata fo ni so ilanto fo ta matalia fe am ngaluenga o le nei fo ia fiafi. Se lava nei aso I tū pulanga o si o atunu E matao tia le fia popoto a o lato mata e tūmu I somo Tau tai ti e le o sopana ai winga e se le sawa Pe a se e ai sina mea e le au kalinga ma le au kalafa Toa tele o tū pulanga uana o le tata a I le awala Feo ai whaaki ngā maka whaako I lalo muku maa fio anga e fe alo whai male fale o matai pei lava o lo o moe le sau ai A wai ngau I le atini popo male fai ai Isa ta lo fai I le valea Tu lo fia ta male anga wai vave ona pe ai lo mata Pe tu ai lau ti whanga e le tai o si au o lana Pa mai lo stali ma ma whaau ngā mai o whau tuanga Nga ta ma ele fia o e fai ngaruenga ai sa o manele I maua tusi pasi ua okay ma ua faua ele marijuana male o na fia ta male anga fato ato I poto o le tama ua maalili ta fai ngata isa ta lo fai I le
valea tulo fia tamale anga wai vave ona pe ai lo mata pe tu wai lau ti fa mai le tai tai o si o langa pa mai lo sta ni ma fa au nga mai o fa tuanga wai ai fo ni si matua fe ile la fa na fa sala po mai e tamai ti le fa tonu nga pe a fa ya tu la lava sa o ma vivi o le la fa na e fa se kola sipi ai emo ane o le ata e tau ile si asin isa ta no fai ile valea tu lo fia ta male anga vai va me ona pe ai lo mata pe tu ai lau ti fa na ele tai o si o langa pa mai lo sta ni ma fa au nga mai o fa tuanga malomiko so le seki al fokua o le mele we ku pulanga ka koku o le kali upu ye ngai ma kongu wala e ma fai ala se ko o mikasi me ro fai upu e mo i okay miko al waku kama wai gai fo ni si matua fe ile la fa na e fa sala ko mai e tamai ti le fa tonu nga pe a fa ya tu o lava sa o ma vivi o le la fa na e fa se kola sipi ai emo ane o le ata e tau ile si asini isa ta no fai ile valea tu lo fia ta male anga wai va me ona pe ai lo mata pe tu ai lau ti fa ma ele tai o si o langa pa mai lo sta ni ma fa au nga mai o fa tuanga isa ta no fai ile valea tu lo fia ta male anga wai va me ona pe ai lo mata pe tu ai lau ti fa ma ele tai o si o langa pa mai lo sta ni ma fa au nga mai o fa tuanga Tupulanga talavau ko whaafonga mai whautuanga mai atolu nave misiru kisua. Whaonga le leilo wolanga. Whaonga le leilo wolanga o le mea sili le nā mataua. O ke whakaika i fuisika maki lawa. Whaalua, whaakoru, whaakeminga o ko kongo le whalpuipui. Sawa oe e te iloa. O mena i e kako. E le ngata na oe e o matua. E koe alu le aonga koe au hao oe whai aonga. E koe alu le lotu toe au hao oe lau whai whi au. Ia, ma toe au hao ai oe whai aonga so sa. Maina ke leo mea ke au hao mai ei. Ia, ai pangale a sole umangea o whaali almalo ar kamikiki o whelai u ilmalo. Hau tuangala na mea toru nave misi ruki sua. Ia mara ukama o miko ele mamao se mea ngofo mea ile lakalaka mea mako i manukau. Newe. O miko foila, ele ula se sia miko, o miko o le makua kamaia. Yo, le lang pipese mai e miko mara ukama o misi ruki. Ia o whautuanga na mo tātou. Tama whanau ma teine aloma whanau Samoa. Whaongare leile o langa. Whai le leilo. Ai lo whai lo o langa ke whai a koe ke makua i fua. Ese leo lo whangia o ero a inga makanga karau kele. Ai a wha pe ke ola ke le lo whai lo o langa. Ia ngā wako i loa le ungor kanga kai le lo whai lo langa. Patala fatia Suliana Tamasone malor se fumaruia sini au se talia le mafuta mai ai malor se fumaruia Suliana amu ia o ngana e alu mata le toa o Samoa le aso sa la o pepe tinonga yoane malor se fumaruia Faftele fatasi mai fatalo fatu fo ya Tahiri tuina se fumaruia Tahiri Faftele fatasi mai le nei foi vanga la fiafi ya male tanto por clambe male tautua al radio Samoa fuli mai vatolo a mo tanto por clame masani música Sophie Floyd ya wala foi le manava ngarwenga ole nei ya fiafi
e pele i loanga Sava i mai e I le bamalu ma le pai alofa Nai whawhiwhianga le nei whai wanga la whiawhi ia mai le sunga ia anseto whalamoina ua to se furuma le 3 minute le tutoe o na tā leo leo le itu lai valu nai e tātou whaasilsilanga le fo tenu mai e tau le nei a whiawhi tātou whaasilsilanga o le whaasilsilanga mo ilanto uma e tupunga mai i a tala taina nofo maui mai tua tuinga mala tala tainga e matawhanga ulu tongia a le pata o loa lala i Samoa, Amerika Samoa, maso se tafor ke lope. O le awhaia le tātou tala noanga lona lua, whaia le i le tete lumenai kei whai i le numela toluanga i le 5, Te Ata Turo, West Auckland. Aso lua se fulma le iwa Novemba lua o lua 5, aso toa na i le taor se fulma le lua i le awauli. Mātou te wala au wantu le awa ma le whaaloalo i pa ia ma le mamalu yo o tautulanga whaalupe. A fio mai matala mai a ao o loule awai mai o le ale whaatali ai fuafuanga le tātou ainga poto. Mo se whaafsili mai le telefoni i New Zealand o le o lua fitu, wha lua o, tasi 5 lua ono. Telefoni i au se tā lia o le o whaatolu, lua varuiva, iwa lua iwa fitu. Saini e tala taina, valusia tala taina, le ala isala noa William Palmer, tu inga mala va lotu tala taina, I fopo ono sa ipama ono sainia le tātou whaasila silanga lena. O le a whaia se whaalinga o la ei Pasifika matatau, pe a po o le malu. Whaia le te puke o Tara Community Centre le aso to na i se furumale 5 Novemba, i le tāo se furumale tasi le taiao. E ma whaio na whaisau la ei wha Samoa, whaali e lau pe a po o lau malu. Mo nisi whamtalanga whaafsotai mai se prina whale, i le olua tasi, iwa o na tolu o tasi. I le awa male wha loalo. Awane ngalo saulo mingo le tusi o le songa, wha tasi ei male lolo mingo le vau filifili, e mawai wha lupenga o Samoa i sisifo, tutuila mamanua o nisi o tala tu o Samoa, wala ngā upu o le matafa yoi le matai, i le whainga o le wha lave pe o le wha poiponga, ma liu o le osio singo a inga, fesila wha ingo polo, si i wha aloalo wha langinga o le kalesia, ma le tele o le ngangana wha aloalonga, Fitus fulu tālalo na tau na ofisa lava le Radio Samoa i le tolu pātolu ona Hopole Avenue i Manukau e te mawai. Mo nisi whamatalanga wala au le lua no lua tansilima i vatolu. Lua no lua tansilima i vatolu pe tanga iane i le shop at Radio Samoa.co.nz te whaima yeso oka o a tātou tusi le nā. Mafutanga nuu vai e sa whata i le awa tele te tauai e whaasilisila tuai ma le whaaloalo le mafutanga. Alo matama whanau le nei nuu vai e sa whata e whapea. Whaamamole e whaamanatu atu le tātou mafutanga masani. I le aso tona nei aso valu Novemba lua o lua 5 e le tu le tasi la wauli. Whaia lea i le lawa lutu i mga maunu me la wha lene te plaisi mangele. A whiwhio mai matala mai a ao tātou mafuta. Ma wha mautu wina ai a tātou porklame o le whai ungo le nei sanga. A meise o fufuanga mo le lua o luono. Ta talo i ano whamai le atua ma mamoli atu lo tau soifua. I le aso tātou whilo iai ilo na alofa. Mo nisi whamtalanga whamolmole e whamsota mai le numera. O iwa, lua fitulima. O tolu tasi tolu. Pole o lua tasi, tasi o iwa. 5 lua valu. Whawhetai sainia ele laulawa whono maftanga. Vai e au kilani le tātou whaasila silanga lana. Ola manuia sumpa. Tangata nuo o taro mapapa toe. Ole awhaia le lonta ale ola manuia sumpa. Ile aso whareile. Aso whareile nei aso 5 Novemba. Ile se fulu ile tai au. Tatala le avanoa mo so o seisi e awai. Maua fua le tau maftanga ile na aso. Tātou whilo i eile aso whareile. Ile se fulu ile tai au. Ile taulanga whaataua o tara. Ile ava male whaaloalo. Ea, ona ia tātou whaasilasilanga la na leo tenu mai e tau le nei a fiafise koe sa ilia kupe i se si whaasisilanga ili si kulea.
Ya, manatu le pauna ne tātou wa whaasilanga lewa tanu mai tau le nei fuivanga le fiafi. Ya, male tautua le radio Samoa se furulima Eva tolu amo. Ya, male tātou por kalame pei o na masani ei. A yeni si vaenga te fia malamlama atili ei vala au maile lua no lua ta silima Eva tolu. Lua no lua ta silima Eva tolu. Ya, pei o na yeile tātou por kalame ia i aso te itasi. Ya, moa tātou whaasilasilanga. Valu minuto na talia o le tu la e valu. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback a ma tatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala pe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu City Cars.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la COVID is fluiva mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Na alofa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a. Patalo faletato por kalame ya meki le mafuta malinea fiafi matenire ma lor se fumanuia meki fa tele fantasi mai. Suliana Tamasone Fantalo Fatu Manol si Fumruia ya malitanto por kalame pe on yele ne ya fiafi tahiri tuina atalo fatu fo ya kopo etile ma malitanto wa por kalame manol si Fumruia ya mailanto umalava pe on fatasi maile ne ya fiafi 5 minute talvalo.
Si fonga matungo fiatsunga ansia to falmoe ya panisi fatunga ina woto tansin minuti na ta le valu ya le fowa fata simbaila na au ona awala wa fo le tanto por kalame pe ona masaniai ya le tao le valu ya fia songo fu va yaso te tansi o le tu le upenga ile lo loto le melea usi mai el fa fonga fa pongo le tanto por kalame o le tu le upenga ile lo loto ya mailana au ona pasta poni fonti pe ona masaniai. Mātou whiwhia lawa fo ele nia whiawhi le tua wa lo o tu mau pelo wanga le lei ma lau whamau ni ai mātou o lau lawa whanau. Mātou whiwhia lawa e watu ia o ele vi inga le nia whiawhi e whamanu watu o mātou loto. E whanene atu ma whafteia lau lofa ma lau le lei le nei aso. Saso mātango whia wa e whaupopo mai aso le mātou ola. Mo fo le nei le nei aso sa mātou whenga i e au mga luenga na mātou whia e lunga fo le nei funga ele mwhai tiute pe o na masani ai. Ai o lau lava fio sa e tau sima leo puipuina i mātou ma fo e na mātou li mai fo le nei taimi o le mātou mawhitanga. E vi ia oe lo mātou tua. Le tua lava oe mai le amtanga e o lava le ngā taanga. Mai le vavau e o le wha vavau tu mau ia te oe. Le tua le vi inga o le mamalu o le wha manu. E vi ia oe le nei fiafi mai o mātou loto e wha ne e atu ia te oe ma vatu. Le taulanga o le wha fitai ma le vi inga. Ia si tia lava oe i mea maulunga. E mai se o mātou loto le nei fiafi.
Mātou whafte atu le tua o no leifo iawa noa mātango fie whao e fo le mātou Paul Kalame. O laulawa upu, o laua fionga pa ia, o le whaamnianga lava le mo i mātou, o le mānei e ola, o le mānei e whangai o mātou nganga, mātou te fia feinu ma fia aila upu le tua, ngā lala i o mātou nganga ia te oe, ala ia o fionga whaawina. Lala leo mātou mai le fiafi le tua, o no lo mātou fia whaalongolongo e lau fionga pa ia. Se o mātou tala ma o mātou whaitawina. A mese se o mātou a o ina ia ma whitu wha e le fiafi a le lau upu. A mātou te wala watu le tua wha mole se e wha u mai. Wha u ina mea umalawa le a mātou whai e le fiafi. Se ia o lava fo in whai wina steimio le nei po. A ia tu mau pēr ia te oe le vi inga. Tālo atu ia te oe a wai e lava le nganga e tau mwhai e whalawe lave. Whaasalawe i le tua lo upu a o fola ma o oina le nei fiafi. Whaasao sa oina teimi ta ua whapenei e lau whanau e o tangata. A wane i eise me toi whalawe lave. E si wha umale leile mātu teimi se o mātu whalongo le tua i lau upu. Se mo wai fo i se mea o ngā ia i mātou. Mo wai se whaasiri ngā mālosi whale nganga. E fso swani le mātou sawalingo lo whaia nei. Te talo le tua i whau le whaafongfonga alau whanau le nei pō le a mātou mafuta. Whau mai fo i a tau ia o saulava mea whai ngā luenga. E momoli a tua i lau upu. E te wheta lai lava oe le tua. Ai mātou te whaalongolongo uma le nei pō. Whai ma whaamnianga la upu i o mātou loto. Ai ume uma le nei fiafi. Ia o mai lava le whaatau waa e watu ia te oe le mamalu ma le vi inga ma le whaamanu. Ia tu mau ia te oe. Ia so uma lava. Se ia o atu lava le whaabavau. Whaabavau lava. Ameni. Mi ia oe te ma. Bless your name, Lord Jesus. Ia, vi ia le tua le nei fiafi. Samoa. E le tātou mawhitanga fo le nei. Whatalo whatuai. E le pa ia mamalu si o tātou tunu o le tātou Paul Kalame Masani nei tutu lau penga le loto e aso ngafua te tasi ia na misi fo i le aso te nei ono le aso malo lo ia au le foto e te tai mai i tātou e le tua le nei fiafia ala i te ingalo na nganga momoli mai elo so i fua msumatu wola ia wal tātou mawhitanga le nei fiafia o le whatalo whatuai malengang fifia malengang whaaloalo le swafo Yesu le tātou li i whatalo whatuai i o Samoa mata mai lawa fo i au na le tua mauto msiofo i so stovine nisi o mwhaiona mafuta mai le fiafi au whainga luenga le tua whatalo whatu ia te utau au whainga luenga malole ngā lulue malole o staulanga le nei fo i vai o sa whatalo whatu i tupu mai e o si o tātou tunu ta mamatina mātutua malo te talo, malo fo le tapo e le aso. Ia, wei whaiva fo le aso i tama whanau o si o tātua tunu i so se vaenga o le kilope. Ia sa e nofo lava ma ula le mulila, ia ma pōle whala, ia ma te talo, ma tuina atu le ngato le au whainga luenga le atua. Ia a o le au whainga luenga fo i tama whanau o si o tātua tunu. Le o taunu mai manmunia nei taimi o le fiafi, ia, po taimi fo i o le taiao inisio o tunu ia vi ia le tua whaafitai la o tō talo whaamaria le tua ia tō tina mata mama tutua whaatalo whaatu le nei fiafi i nisi o loo maua mali tātou Paul Kalame mai tonu o mauta ngase ia le ngata foi leo tonu o whale pui pui ia e whape foi lau whainga luenga le nei pō e voi nisi o whaingai mtiu te mwhaiva masani o le foi fiafi ia maso te tasi whaatalo whaatu tātou Paul Kalame nei a te oe tutu lau penga le loto ia via le tua whaafitai o aulia mai fo le nei teimi a inga lue ia po walata fo il teimi e manawai ia e meise fo nisi au le taiao ia po steimi fo le nei po ia alofa le tua ma so diatu te tailo to so fua mo lo to wola leo ino to me uma si o lo foi e na ia te foi atu i lungo o tele ia felo ai mainga ia i pel whaamnianga le tua, ia tātou uma e maise o tō lau whainga luenga. Ia e whatalo whātu le mamalu o Samoa, nisi lau fōi o maua mal tātou Paul Kalame le nei fiafi mai so se vaenga o le kilope,
Po fea lava se tuli manu le langi o lo e mafuta mai ai ia fatalo fatu. Ia te o le suafo Yesu, malo lava le ngā lulue, malo le sa ili malo, sa ili manuia awana i o tātou ainga po fea lava se i tua le lo langi o lo e maua mai le tātou por klamile nei fatalo fatu. Ia te o e mai whamanuia atu e tusa o lau au maua i nā le nā vaenga o le kelope. E fatalofa fo e nisi o lo o whapenao na taunu mai tonu o ai tele o kilani o lo mātou na nofo mau mawai. Asia singa fo i a meise fo i o mawhtanga ese o lo mafua i fo i o na o mai tonu o nei ai o kilani fatalofa atu i atu tau. Meise lau fo i nisi o malanga meise o tātou tunu pele Samoa fatalofa i atu tau. Asia singa i mātua meise fo o whanau fatalofa atu i atu o nei fiafi. Ia e fai fo ste mo mo le nei fta e fa longo mai ai mai mafuta mai le tatu por klame le nei o tutu le penga le loto ia ele fou me ale tua a mine le tuai me ale tua e wi na fou lo fa longo ma fou fo le fia o le tua me fou batu fo ia o en famni ng fou ia e tu sai ia mal tatu maftanga ele nei fia o le tua o le tua o me fou, fai fou rau whaafonga le fiafi, tau sia i e tu mawai, tātou mafuta, whalongolongo le opo le tua, mawai fou i se whaasilinga ma losi whalenganga, a wā ia lau sabalinga. Ea, vi ia le tua whaatalo whaforusunga ia sau, o lo tu ma le foe, ma lo saulinga lue, vi ia lava le tua, manu ia ia toi ma le ainga, vi ia le tua le fiafi. O le fiafi ia ua, ia pia lava fo na si le fia o tatu tonu mai fo le masina sumaltasi o le nei fo te sanga ia ua lata fo i ona tatu tu vai atu fai ungo le nei te sanga ma lo le on sai ma lo le malanga ma lo le finau ma lo fo i le tausi ainga ma lo le tautua ma lo fo i le tausi matua ia le fo la umatu le nei te sanga talo sia ia taita ia tu lava lo tatu soifua la tatu whainga malanga se ia wha wina le nei te usanga le manuia vi ia le tua ia pe ia fo na wha fonga mwha longolongo le telo teimi ioe wa vave la vaso o pe ia le emo le mata fo le nei te usanga i li mamau te le atu le tatu wha manatu fo i le soifua mai o le tatu ri o Yesu ia le fo lata toi lava fo ni nai va yaso ia o na tatu tau nuu lea i le aso soifua o Yesu le tatu li ia te ia te le tatu whainga malanga le manuia mi ia le tua. Ia, alo mai, se o tatu talanoa, tatu o le upo le tua. Misi le tatu vai ason te atu nei. E mole atu le nganga whafte tele i nisi na wala au mai lava. Ia ma vili ma a ma mainga ia ni whiau, ni text, pe o le tatu por klame. E tā lava le wala. Ia, lai lava i wala au mai, ia nisi, ia le ngata mai nisi o vaenga mamao. Tasil wala au mai Australia. So e whaafitahi le tua. Awhitahi le tua o le e nisi o lo tultulia le tātou Paul Klame. Mo aise vi ingo le tua. Ai molila o whaafitaitele ia te utou o lo fifie whaafonga mwhaalongolongo lo tultulia le tātou Paul Klame lei ia whiafitaitasi whaamalulu o tue foila na leanga watu le whaamtalanga tātou te wheiloa e le vai aso lena te nei le tātou Paul Klame. E pita iane, ia wangalo le aso malo lo, ia le ana mao e msau ma te malo lo le beach, ia ai apena fui oi. Vi ia le tua leo tue te tai mai ia lo soi fuam so mātou ola, tātou whauau le tātou tusi masani. O le tusi o ngā luenga o lona mta upo sifulu ma le lua. Lea o i el tātou whasor solonga, tātou o pe el ngā luenga. Tusia ngā luenga po whea tātou te tahu iai. Ia, na, wa le telefo isi vaenga i le history o le ekalesia i le afo le tusi le nei ngā luenga. Ia, o lo toe repeat po toe au mai le tele o whamtalanga mai tustusinga ale apostolo Paulo i ana tusi es furmal tol. Lo inga, ia walanga iste mi tātou tio oi fo i le fo lea le survey ina ia po le au ina au ili o tusi ale apostolo Paulo. E ala tātou mawaipea, ia po le alta te inga le tua
ala le tātou whaasolo ma wa wai ia mta upu o le tusi ngā luenga ale wa apostolo. Ia, po le tusi fo i o ngā luenga le ngango pa ia. Pe ona manatu e nisi a tā ua o ngā luenga le ngango pa ia. Ia atu whatasi, ia o le ngā luenga le ngango pa ia. Na ia taitaina ma leoleuina, ia ma wha ma iteina, ia loto ma whira ngalo o le au apostolo, ma le au moli mau, mai lava le teimi o Jesus, ia o lava ina tatala atu ma luatu le tala le lei a le atua. Le nā, so oi le lalangi, ia pe tātou te whapea foi. To e titi lava a so o tuli manu le lalangi i le tala le lei a le atua. E lava na ia tunu uolo tau whai pea o na mamoli ai, ia e whaafitai ai ma ia le tua le ngā luenga a le au missionare, ia olo o whapena o na o atu e whai le ngā luenga po le whina ngalo le tua. Ia e whaamanu ia tu e fwoi a mantua le nei teimi le sauni atu fōra sunga ia kupa fui, ia ma le team a le au missiona, a le God of all grace, ia olo sauni le lato malanga wha missiona e malanga atu i le aso varide e olwa, i aso nei, e malanga ai ia le whaifi au malana team, e to iwa, ia e malanga i South Africa, ia whamuni atu le tua e lau sunga le whengainga, maisi o le au malanga i aile manui o le tua, malana puipuinga i atu tau a o sauni e momoli atu le whina ngalo le tua. O le nei fiafi, pe le le whaitau le tātou tusi, e le umitele, le mta upu lea, ai o le tāua ia. E whapelon whaitawina, whapelon whaulutalina o le sāua he rote le kale sia, i malona oti pōpuanga. O na pō ia na pupu e ai le tupo he rota niso le kale sia ina ia whaasāua iai. O na whasioti fo ia ia kopo le uso Ioane i le pelu. O i lo fo ia ia o fia ai uteia, o na whaaso solo ai lea o na pue ia pe teru lava. O na aso ia a reto e le whaafeteina. O pue ia teia, o na tua i le le whalpui matu ina atu tangata tau e ta, e teito o wha iwa senga e wha e leo ia teia, o manatu ia e ta i ane ia teia i le nuu pe a mawai le paseka. O le nei, o leo ina pe telu i le whalpui a ua whaia le tatalo whatau anau i le atua i le ka le sia moia, o ina o tai he rota i a teia i fafo. O lea lava po na moe ai pe telu i le vāo tangata tau e to lua. O nono tia ia i mai au a mea e lua. O leo fo i luma o le whai tutoa. O leo i la tau i le whalpui i whautu fo i o le angelu o le li. O tū mai. O pupula mai fo i le mālama lama i le whale. Ua na tā ia pe teru i lona i tū. Ma whafangu ia teia. O whape atu. I la tu ia i lunga. Ia vave. O na pā ui fo leo mai o mea na iuna lima. O na whai atu leo le angelu ia teia fusi au ofu. Ma wha mau ifo se vai. O whape fo o na whai ia. O na whai atu fo ia teia. Ia pulupulu ia lo ofu ma mulmul mai ia teau. Na alu leo ia i fafo o mulmuli atu ia teia. Ua leilo e ia ua moni le mea ua whaia le angelu. Whate e ia ua vaia e ia se whaalinga. Ua mawai e tua ia te ila ua le moa i leo leonga malona lua. O na o lea o ila ua i le puipui ua mea e o atuai i le ai. Ua matala fua lea ia te ila ua. O na la o atu le i fafo, msavali atu i le ala, e tasi, o na tu ua lea o ia e le angelu. O whaato a maumanatu ai pe telu o na whaapea le o ia. Ua oilo nei e moni, ua awina mai e le alii, lana angelu, mana la vea i mai i a teau, ai le limo he rota, ma le whaatua tuanga umalava, o le nuu o iuteia, ua mawhauwhau ai o ia, o na alu lea i le whale o Maria le tinao Ioane, o ingo ia mareko, to tele sa fa apot putoi nai, mala tu te talo, o tu iat foi pe telu le pui i le ala, o na sa wai leo le tasi teine o rosa le ngoa, la te asia mai, na te asia mai. Ua i lo foi e ia le leo pe telu, ua le to ina le pui ona oli. A ua momoe i le fale, mawhai atu, ua tu mai pe telu le whai tutoa. Ua whai mai la to ia teia, ua eva lea,
a ua fina ua tupe ia teia. E moni lava, ona whapea mai lea o i lātou, o lana a ngelu ia. A ua tu ia tupe Peteru, ona tatala lea ia e i lātou. Wailoa atu ia teia, ona matua ofo i lea o i lātou. A ua talo atu o ia i lona lima ia te i lātou, so ia le tautala, ona folofola lea e ia te i lātou. Lona taitaina mai e lea lii na i le fale pui pui. Na fai atu fo, ia o tou tala atu ia mea ia kopo ma le auso. Na alu atu lea o ia i fafo, wa alu i le tasi mea. Wao, ona tele ai lea. O le atu atu wale o tangata tau, pe na fape fea, pe teru. Ona sa ili fo i herota ia teia, o le maua. Ona fa masino lea o ia i leo leo, mfai atu ia taitaina i la tau i oti. Na alu lea o ia na i uteia i kaiseraia, ua nofo ai. Wa ita tele herota, ia turo msaitonu a ua la tau o mai ia teia, ma le loto ngatasi o la tau fa o le atu fo i ia paso, le leo leo le tō whaanga o le tupu, o na la tau o le atu le ia toe le lei maia, a wā na whaanga ina lo la tau nuu e le nuu o le tupu. O le aso fo i na tō whaina ua ofo ai herota i ona ofo lii, ma nofo i le nofo a lii, o la unga atu ia te la tau, o na ala langa leo le nuu, o le si ufufonga o le atua, ai leo se tangata, ai leo le leo se tangata. O na teia loa lea e ia, o ia e le a ngelu le atua, a wā ua lea vatu e ia le vi inga i le atua, o na ati o laina lea o ia e nufe ua oti ai, a ua tupu lea fionga le atua, ma ua whaateleina, ua toe foi mai panapa masaulo na Yerusalema, ina ua umalo la fe au, o la tau o mai Ioane ua ingoa, ia ma reko. O te fia mai se au tu o le tātou mtaupu ne fiafi e whapea o le visiona ma le misiona ale e ka le sia le atua. A o whaitau iai ma o te whaitau pēr nei mtaupu. E atangia mai ai le tāu o mene e lua. O le upo le visiona ma le misiona. O a upu ia e te tau au nau whaatasi nei upu i le amataingo se whaala potpotonga. Amataingo se me fau e te tau au nau whaatasi upu nei e lua. O le visiona. O a le visiona o se mea amatai se mea has to have a vision to start something regarding the gathering or an institution or a group of people that's starting something new, looking forward to the future. O le visiona. A o le visiona o se vaenga mamao lea i loa atuai. Se mea o iluma. Peifola le ka le sia Yesu mai le aso le Pentekoso. Sa i le visiona o se mea i loa atuai le taunu unga i le unga. O le mea o i ai le ka le sia a le atua. Do ingo le mea le lumanai. A o le misiona. O me fatino, o ngā luenga. Ngā luenga o lo whaia i le taimi lea, a mata mai ai le aso le nganga pa ia le Pentekoso. Whaawau ai pea se ia o lava ina mawhai o na tino mai le mea lea na visiona i ai pena va aia e le amatanga, e fia tau nuu i ai se mea wa amataina. Mo meo ngā luenga. Ngā luenga e mau ai le vaenga le lei o le taunu unga o se mea. So vision is a revelation, but mission is actions. O le visiona o le whaalinga e peo na utau, mo le lumanai. E vaai mamao ai, e foresight pe vaai ai, pe visualize pe ilo atu ai le lumanai. A o le misiona. O ngā luenga i e whai wha wau ma whai wha solo ina ia wavala mai lava le tu ai ngā va inga lea na va ai ai le tangata na maua le visiona o se mea. E tino mai i le lumanai. Nana. No ringa la. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai le teimi le nei. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai le teimi le nei. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai le teimi le nei. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai le teimi le nei. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai le teimi le nei. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai le teimi le nei. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai le teimi le nei. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai le teimi le nei. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai le teimi le nei. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai le teimi le nei. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai le teimi le nei. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai le teimi le nei. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai le teimi le nei. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai le teimi le nei. O le visiona Yesu lana e ka le sia. Le ua tangia mai
o le visiona e manaumia le vaai ai o le tūlanga o le tupu, o le ola, ia, ma mau whaatasi mai Yesu I tu tonu o lona mālo, I le selau amini le afe tausanga o lona mālo le mileniuma, I le lumanai. That's a vision of the church. O le vaai mamau le lumanai, au le watangia mai le teimi le, ia po le senturi le utatu wo iai. Ia le visiona le. Le lava ua amatana tau vala mai. Le mea tau nuu iai o lea. O le tupu, o le ola, o le ekalesia kerisiano, le ekalesia Yesu keriso, ma va ai atua nga I le lata mai, o le teimi o mai ai le malo le atu. And that will be the destination or the conclusion or the foresight or the vision in the future o le ekalesia le tua, o le malo keriso, I le lumana. A le misiona la, pe o ngā luenga iana utaua. Ngā luenga iana whaatino mai lava le teimi o le aso le nganga I o ma le teimi nei. E amata mai I mea tau o puapua ngā, len tātou whaatau waina lava I le tele o teimi o le tātou mta upu. O vaenga ia po stepu ia, o mea na tutupu, amata mai lava I le, I mo meo persecution of the church. E ringata fo I lea, le si mea tā ua na amata mai al teimi ngai le o mea al teimi ngai le whaangai o ina o le ngā luenga actions o le mālopo le kālesia Yesu Keriso. I mean le kālesia, not the kingdom but the church. O le meta o le wha evangelia. E o whatasi a le wha evangelia ma le meta o le wha soina evangelism and discipleship. Na whael mātou seminai, me ta upu tonu a lea, I le aso na I lente nei al mātou for leadership combine. Ta au whatau ai upu nei, ta ua tu tonu le kālesia a Yesu Keriso. O le evangelism, o le tātou oe, e ui tonu o popua ngā, ma whaingitama, mai tu ese. E oe a, e oe whangota mai, e oe su e mai a nganga o lo leilo loa. Mo le malo le tu. Le sina vaenga tau o le mission. Le foilana u ta ua, le team o le whaifi au lela au le Australia. That's the actions or the deeds of the mission. Me whatino. E renga o le fio o I le mea lai manga o I fio o lumanga I le se me whai el teimi nei. Au ilala au tono le malo le tua, el teimi e whai luna malo pe a whai e lingtangata. Pe a whai kaku kioa e nga o kaku li teimi nei I tono e kalesia. No, we have to find a lot. We have to find a lost. Tung tatu e sa ili mai le lalo langi le loa. Ina mai le whaatino le mea o le whaasoina. Discipleship. Le alme le whaasoina. O lea oa o tangata ia wa mai tutonu. Wa maua mai ia mai le upenga. Le la wa mai wa sa mai tutonu le kālesia. O le ngā luenga la le kālesia ma le au mātutua. Tangata o mātutua whaalenganga. Tai, tiakono, any kind of leader within the church, o le ministry na tangata o le kālesia, o le o uina, ma viso swani tangata fou ina ia whaatupuina, me ka o le discipleship I tutono le kālesia. E a me se foi la, o le si vaenga o le tatu te vai el temingi o le mission, o le whaatupu te leina ma le lau siusi, o leo mai e tangati tu tonu o le malo o le tua. O lo tupu le malo o le tua e taipei o le la o le mati na whai e le whaatusanga Yesu. Amen. E lau siusi tupu ma lau o lola ma fua mai e a mata mai lava isi vaenga laititi. Amen. Isi me laititi I le na o le fua o le snapi laititi. O e vi ia le tua. Le fiafi. O le misiona la le tua molana I kālesia e pei ona o taua. Tele whawhita auli. Tele mea whaaleve lave, tele tau mawhainga. Sa tau mawhai e fōi le te Apollo e ta ofi le misiona a le tua. Po ngā luenga I e tono le kālesia. Ai sa le mawhai. Sa le mawhai e le te Apollo I ana awala ese sa le mawhai ona ta fia le misiona.
O le upula misiona le tātou te fia whaatawaina le fiafil nei. Mission. Sa amata mai lava le salalau o le misiona o le lotu kerisiano. Amata mai pōpuanga o sauanga, persecution. Na o ile ka le si e la amtanga. E sa lei mawhai o na tā fia el te Apollo pe ono whai atuai. Ma le tele o tangata na whaongaina le te Apollo e tau tā ofi ele misiona lea. Paenga ese sa la tu tau mawhai e tau tā ofi le tupu o le ka le sia keriso i le lolangi. Ai sa le mawhai. Sa le ai se mea. Mele le tu fi whatauni le fiafil nei. Lei se mea na mawhai o na tā fia le misiona Yesu. E winga ilana e ka le sia. Mare me moni lava. Usum tu fa fine le e fiafi. E le ai se mea mawhai o na tā fia le tupu. O le misiona le tua i le lolangi. E winga i le ka le sia. There is none can stop the growth of the mission or the extension or the expansion of the mission of God upon earth. I lunga lo langi le tātou te. E o fo i le tusia ngā luenga. I le ingata i nā. Wa uman tusia ngā luenga. Ai le ingata i nā. Le misiona le tua e winga i lana e kale si. Aisa, le lava e alu. E o mai lava le teimine nei. Usum tu whawhine. E le mawhai lava o na tāwhia. E le mawhai o na tāwhia. Ma o le tātou mta upula le tātou tal noa i le tātou sfurma lua. O le tusin lea ngā luenga. Wai loa i se si va inga tā ua tele. E le tau mawhai o le ti Apollo e tā ofi le misiona a Yesu. I le whaatupuina o le misiona lana e kāle sia i lunga o le whangai lele. E sa le mawhai. Amen. Sa le mawhai. Le i mawhai o na tā fia e le ti Apollo. A wā sa taita ina le nganga pa ia mea umalama usum tua whawhine. E le i mawhai. E le i mawhai e le ti Apollo na tā fia. Sai mai lava sei. Yeri. Tau pe mai le. Praise the Lord. Ai ate tatou toe va ai la ile fai upu mo mo o le fai upu tolu. Se tatou wa na le e fa ta tia mai e se fa vai. Ta ua tele winga e le tātou mata upu. Olo i e uwhape, o na po ia na pupu e ai e le tupo herota nisi o le kālesia ina ia whaasa wā i ai. O na whasioti fo i a kopo o le uso ione i le pelu. Whamela whai pue tolu, ua i loa fo i e ia ua fia i ai utaia. O na wha solo solo ai lea o na pue i a pe teru. Ma o lesi lea tangata sa matua whaonga ina e sa tani, le tupu lea. E tau mawhai ai e tau tā ofi. E tau tā ofi le tupu o le misiona o le kālesia Jesu Keriso i lunga o le whonga elele. Ai sa le mawhai. O le ngā luenga la lea, o le mele na whai e herota. O lea na ia fasio tia Iakopo. Ia matoleo Iakopo lea. O le uso Ioane. O se tasi o so o wha moina Yesu le teimi o le ministry. Iakopo. Lea ua ia fasio tia. O lea tau mai wha pea. Ua ia whaasa wā i le kālesia. Ua ia fasio tia Iakopo. A o lea la ua umana fasio tia Iakopo. A o le ua wha solo solo a e uwha mai ua wha solo a e le to sa o le tupu a mi o le anga leo herota. Ia po a keripa le lua. Ia po le grandson fo le o le tupu le tatu tal noa i o herota. E le o herota le sili. Herota le sili fo le sa i le teimi o Yesu. A o le atali i o lona atali le li le a keripa. Le sio na ingo a keripa le tasi. Po ke ripa le momua. Herota a ke ripa
mua. Le li la le o le tūlai mai I le teimi lea o lea o olona tō sā ua na pue ia Peteru. E tau mawhai ia whapena o na whao o fo I le oti ia Peteru. A o lea lai whamatala mai I le tātou tusi. Na pue Peteru a ua o tonu lava I teimi o sauninga fo ia I utaia. Sauninga whamanatu. O le whalaua le whawheteina. Ia mataulia fo ila le sauninga lea o le whalaua le whawheteina. The unleavened bread. O le sauninga e a mata I le aso lona lua talua na a mata I le paseka. E wa le paseka lava e mua mua. E mua mua I le aso sulfa o nisani. Ia le paseka. Ia po le masina foi o aperila I le tātou kalena. E a mata la I le aso se sulfa o nisani le paseka. Sauninga mua mua lea o sauninga e fitu a Israelu o le tausanga. A o le aso se fulu lima. E a matai ia le ona celebrating whamanatu ia le sauninga lona lua lea. E ta ua o le whalaua e le whawhewhiteina. E mataulia fo o sauninga ia o me umana mafua mai ona o le esoto. Taimi fo le sai I tonu I kupito. Mua alu le esoto ringa ua. Tu lunga ma pasia, pass over le ringa ua pasia e le angelu o le oti I ainga uma le aso le wha o le tanga ua le o le oti ainga o le nu o le tua ona ua vali le toto o la tu whai tutoa le aso mua lea le aso sul wha ni sani ai o ai loa la I le ao le isi aso le aso sul lima lea le aso la le ana te tau ai ona o ese wha tope mai loa mai tutonu o ai kupito le lai maa fua I le sauninga le tau mai I o le sauninga o whalaua e le whawheteina o le sauninga e whaataua ai le whaamamaina e whaasino fo I a Yesu mo le whaamamaina e le steimi e to e whai ei se a reto e tu I se fefete I le waweao lea ai se au whaatope lo inga ave ese umalava mea le mama mai a te utou le whanau o le tua e sauni loa e malanga I le nuu o folo foleina o ale winga leo le upu whaafefete I tu spaia mise e le whengeng tuai o le mea ele lea po le mea le mama living me fefete le fu e whao ngā Yesu le tele o ana saunoanga I o onga Yesu I whaata oto o le winga la e tā ua tele le o tātou aianga I le mea le tupui wa o le ufa mai wa ave Peteru wa tu I le fale pui e lokai se ia le aso e fitu aso e whamanatu ai ia le na le lua aso le pass over po le paseka o le sauninga le o le whalawa e le whawhiteina e fitu aso ringa amata mai le aso sul lima ai le aso lusfuru lua o nisani ringa la e fitu aso le la ua maua Peteru I tu tonu le lopo le aso lona lua po le lona tolu o le fitu aso lea o le celebration o le feast lea. Ai le mawhai lao na whaia se mea lava ia Peteru. E le mwhai na whaia se mea wa utelo. Ana whapea le ai le tā ua o sauninga ia e ava ia e ma respect ia le tupule I sauninga a Israel. Se manu ua whasiotia ia Peteru I le aso lea. Na pue ai, tai pe o Iakopo. Pue a mwhasioti wa le tau mai ua. Pue sawanga, pue Iakopo whasioti a. Pape na vola mele no ia Peteru. Walavea ina la Peteru ele atua. Ia so tonu lava o sauninga ia. E ava ma faa aloalo ia I Herota. E le se me taunu whaia ile aso lea ele taunu whasioti a istangata. Respect ele sauninga o whalawa ele whawheteina. Nena leina tu Peteru tonu ole o le whalpui. A o lea lahana tātou whaitauina o zomtua whawhina. Lena tātou whaitauina le mena tupu. O le mena tupu. O le mena tupu. Ia. E o atu I le aso a whaila o le aso tolu lea na whalpui ei Peteru. Ai wha moe se uma le aso lona fitu o na maile o Peteru e whailon whamsinong. Ia waipi fō linga mai. Ia masalo po le aso ono.
Le sono le na pu e pe te le sono o le fitu aso le. Ai sa pe a lenta tu tau nei fa pe. E malama le aso so so ai. Lo ringo le aso le u fa tanga i lon faile. Ia le pule ele le amal pule le anga le Herod. E fa o oile o ti a pe te. Le na la yona sai ia matu tono fa pui. Ai leo fa mai e te to fa. Ai ese ai ia tanga te to lua na mo moe fa tasi ma pe te. Ale la tatu te tala noa usum tu fa fine. Ile le mawhai e satani. Ile mawhai e Herota. Ona ia ta fia le misiona. Le mission. Le ngā luenga le atua faa wau pea e le faa tupuina o lana e ka le sia. Me le mawhai e satani. E le mawhai e Herota. Aisa, le tatu te malamalama li tala. Whamai na o le pō a o moe peteru. Ai pupula mai, saulu pupula mai le langi. Na e o mai le angelu o le atua, mau o atu i to tonu o le whale pui pui, o loo moe ai le tama le atua. O loo moe peteru. O le ale men fai, a len tatu fai te uina. Whamai o aluatu le angelu o le atua, mai le malama lea ua, sulu atu i to tonu o le whale pui pui. Mai a tā ina peteru, ia po waia teia ina le tuo peteru. Ina ia fafangu peteru. Ia tātou te le lopo le alto i ngā taha, le alto i ngā pōna, pōa i le angelu ia peteru. Ia whaifoi la na te i vale atu ia peteru le pōle. Ia, le lope na ita peteru, who knows, le lope ngā iese whaali o peteru, asa ale whai mai ia. Whamai ua tae ia peteru, i lona i tu, ua whafangu ia teia, ua whape atu, tui e lunga, ia vave, lo inga le whatu pe topi. Ia ole mela lai te i vale, e peteru, ale pi e maua mai, whape atu peteru, ai sana miti, ai ua toi maua, fo i sisi miti, e mantau le na miti i kaise rai, ele mea fo le na sau e tuli mai, sau e aloe, ele whalo Cornelio, whape peteru, ai fo sana miti, ai le ai, ma le tau mai i le vaenga se vaenga i lalo mai ole. Fa mai ya o le fato amala malama mulmuli ai peteru. Ele ai ele o sana miti la fai. Le ai o le mea mo ia o ta lona i tu le angelu fa fangu va tope fai lo ofu ta sa vali. Sa vali mulmuli mai ya tau. Ya le alta te fai tau fa mai no mai le leo nga mua pasi mai na le ai masesi na iloa. Ai sa e le mwheona ta fia se si le misiona o le kalesia le tua. Pasi mai le leo nga mua, pasi mai le leo nga lona lua, o mai le fai tutoa no mai a, e matala le fai tutoa, sa vali mai fafo. Ayala uli ia na mamoi te lango peteru, la e mamoi. E fea la uli ia, wale ai, a leng tatu vai te uira fa mai a, wa ita Herod. Fa tonu ina ia fasio tia umala uli ia na responsible le leo ina o petelu. Le ana ia ilo la tō ngā ruenga te tauna leo petelu ina ia awane i sola. Langa te tauna fasioti le tae au petelu. A o lea la ua, wa so sola i fafo ma ua. Awe le angelu fa mai no o tua le fai tuto o le ai nimoloa ma le angelu o le tua. Ai alu lo petelu a ngai i le fale o le ainga lea, o lo fai ele fonte talo. O le sila mea o te mna oe, ese le mta upe a tato fata ua ina usum tua fa fini le fia fini. O angelu ia na fiso soani i le whaatupuina po le whaatun uina pea o le misiona awa ne i tā fia. Ia le tupu ma le alu pea o le misiona a Yesu e tusa o lana e kalesia. Wale angelu momua le pe tātou te ba ai o le angelu le ana sau le fale pui pui. Angelu o le atua. Nen sau le fale pui pui. Sau le angelu o le atua. E fe soani i le auna le atua. E na ia aua lava ne i aise mea e faa lave i le misiona
Langa o Petero le tangata tāua o le misiona a le ekalesia. Peter was a key player. Key player of the strategy, the plans of Jesus regarding the church growth, church planting, the expansion, mo le tupu, mo le alu o le ngalo. Le mwhai o na whasiotia Peteru, e le mwhai e ja, le umal ngalo e ngā Peteru. Sau leo le a ngelu o le tua, whaasa o loto, mai Peteru, mai tu tonu o le whale pui pui. Ia la so lo ia usom tu va fine. I le ita, ma le mae ao he rota. Ina ua longo atu le tala, ua sola Peteru. A o lea e te tofa vai to toa, ma moe el to lua. Ia utafo Peteru, loka va atasim fili, e luatu ale a ngelu o le tua, ta tala mai, le te tai o le misiona Yesu o lana e kalesia, mai tono o le pui pui. Te loe whapena fui tāua. E le aise mea e tā fia ina o e mau i le wha ua wina o le misiona lea Yesu mo lana e kalesia. Langa o lele i ngata, ele i uma, ele i mahea. Le ua uma le teimi o Peteru, le ua uma le teimi o la apostolo, le ua uma le teimi o le tōtele o ista ngata o le tala le lei, ma le tala wha asolopito le kalesia, le ua o mai a tāua. Ai a tai lo le lei uso matua whawhine kirisiano. O lo o iai fo i le tāmata whaioi. E te tau na whai le teimi le lei mo le misiona lava le tasi. O lo iai, o lea. O le tāo e tau atu, whaalau tele atu. Le tala le lei i le mālo Yesu Kiriso. Yes, we are still available. We are still having our hands the commission, the mandate, the greatest commission that ever was given to the church was the book of Matthew 28, verse 19 and 20. Mai ia outou wo. That's a mission. Ia outou wo e whai nuu umalava maso. Papatiso atu, maa o atu, discipline. Umal wha evangelia ai whaile wha soina. Amen. O inga lai le ngata ia Peteru, a le o mai lava i le teimi le nei usum tō whawhine. O lea iai li tā mata whaioi po le tā ngā luenga, e te tau o na tā whiso soani ai, i le ngā luenga, lea na whata atia mai e Peteru, ma le au apostolo, mai le amatanga. Amen. Le iai. Praise the Lord. O le angelu lo na lua o lo ta ua mai li tala. Le na ta ua fa mai. Na luatu leo Peteru. Latu leo Peteru. Alu sa o ai le ainga le na te lo. O le ainga oi. Fa mai o le ainga o le fafine e ngoi a Maria. Ma sani le le Peteru. Ma sani le le Peteru. I te tonu o Jerusalema. O i lea ta talo ai le ekalesia. Ai fa mai le tala fa mai o Maria lea. O le fale lea o le tangata no ia Mareko. Ioane Mareko. O Ioane Mareko. Ioane Mareko o le tangata lea sa ave e Paulo mapanapa i le la misiona. I le la ngā luenga wha misionare mua. Amen. Lea no ai na toi o le malanga lona lua na toi fialu ai Ioane Mareko. Ai sa le mana o Paulo. Ia Paulo na lati toi avina. Ai sa langa le na fo i mai le li lea ai le uma le malanga mua. A o Ioane Mareko lea. Le ta ua mai i il tatu whaitau ngā tusi lea. O Ioane Mareko fo i lea. O ia lea o le ona le tusi lea o le evangelia a Mareko. E le o ia o se so o Yesu. A o ia e tau songa ma le tangata leo pānapa. Tele sona sao i le tala le lei ma le amatanga o le kalesia. A me se foi o lona nau ina ia tu sia ina se evangelia. E winga ia Yesu. Lea na ia tu sia ai le tu si lea.
o le tamala Maria lea e onga le fale lea. Ia le li lea o John Mark, po Ioane Mareko. E ama taulia lea na uta ua, e luatu pe telu le fale. Ai sau le teine ngoi a losa, le nta ua le tala. E sau rosa, e whaalonga mo le leo pe telu. Ona toi alu la ia lea la toa rosa i tu tonu le mele whailfono talu. La i tangata o la te talu. La tu tau e, boi o Peteru. Peteru le i fafo. E le iwa ai ei rosa ia Peteru a o le leo. E la tu steine o rosa e tau atu i le au whaifon te talo. Le si voi la le me tau o tele. O le au fon te talo ia. E la tu rosa e tau ia. O Peteru leo te whalonga atu i lona leo i fafo. Ai whai mai ila uli ia rosa e te whawale valea. O Peteru la sa whali pui pui. Ile manatu la le au fon te talo ia. O Peteru. Whali pui pui ala ua umana fasioti. E herota. O malama le lei ala uli ia ile mea o le atupu i le aso e umai. Le aso le wao. Te leo le wao. Malama le lei ala uli ia e umaloa le fitu aso o le sauninga o le whalawa le whawheteina. I se teimi o le waweao. Fasioti loa e herota Peteru. O le manatu la au fonte talo. Ua le se Peteru. A le tatu a ngelu lo na lua la le ta uma le tatu tala. Fai mai la uli ia. Ua oti Peteru. O lo na a ngelu na e te wa ai ai. That was his archangel that you saw. Si wa ai ai ai. O i fo ila le lu i mai e le tatu. Le au fonte talo i tonu o na ia tatu e kalesia. O fe fo i se me te talo mo Peteru. Wa le fe mai te talo mo Peteru. E te talo mo pida, ai le te tonu i le te talo le fai. O lai te talo ina ia whaasawina Peteru mai le fale pui pui. A o lela o te tala e le tua Peteru. O luinga o le o tali le te talo le kalesia. Le o tali. God answer their supplication. God answer their prayers. Le o release le tua Peteru. Ai la tu Peteru le mea lai whae whong talo. E whamela uli ia le ai. O le angelu o Peteru nganga e wa ai ai. Mata tia so le kari kongu ma le whatu tua o le kalesia le malato talo le whae. Lui el tato au fonte talo. A tato te talo. Ta talo ma le teltonu. Se wha mana moni te talo ma teltonu i tato mea lai whae. E ua nganga karo ai le teltonu. A leo vai atu le tali o le talo, taunga kurioso mai lo i fafo. Whapea, wa tali le tua i tātou te talo. God answer our prayers. I ia le tua. A le mea leo le whakua, ma ike valea. Ike valea. A la vai whakua kingiki. Yes, it's Peter. I heard it's Peter. Come on, come and have a look. Come and witness yourself. He is Peter. Lela fa mai wo mai nei. Ai talo mai le lima o Peteru fa mai. Sali. Ko ia ngā kala. Ko ia ko lega ko mo ko. Mau tō fa matalanga ngai fa il tene ya rosa. Ia fo ngo tu lo esau. So le esau o Peteru ala ele o se angel. Au ina le tatu te loai, usum tu whawhine. Le wha wawina pēo le misiona le tu, ele imna o le tu e whangata. Amen. Ne walu watu I le o te watu aisa, na umaina, tala noa, mawhaiatu Petelu, wha matala whamau, wha matala atu e Petelu, ile au fono te talo ia, mea umana tutupu tutonu o le whalpui pui, le matau tia o le atua. Tau tia le mena tupu. La tua lo mo le fatu nunga Peteru le au whaifono te talo ia. O e tau ia Iakopo. Tau ia Iakopo le mele o tupu. Tau ia Iakopo ma le auso le mele o tupu. O e tau ia. Ala visiri, o Iakopo. O Iakopo. Ia ele o Iakopo le lo I taranaki. Te lo le fonga mai vo Iakopo, o le mo le ngoa ngai ke ngoa kwa mga kia.
O ia kopo le tātou te tala noa. E le o ia kopo le whato a uma ne te ua mix a whapelo ma whau. Ka umangi anga whai mari whai au whasioki a kopo ale fuko yoso mai le si a kopo. Yes, ko a umanga whasioti e he rota i ngai aso umamai atu. Aili a mateina sa uninga whaipitoia. Ta umana whasioti e he rota i a kopo le uso o Ioane. Le whanau a sepitei o le na mau e lungol sami. Ma o le so o mua leo Yesu na oti ma le tile mai so o to sfuru ma le tasi na tutoe SMA Utah. So o mua lea na oti ma le tile o so o Yesu le na fasioti herota i oi o Iakopo le uso Ioane le apostolo le so pele. Au Iakopo le tatu tal noa o Iakopo o le uso o Yesu, the half brother of Jesus. Le saulon sua foi ton. Jesus o Yesu o Utah ma Iakopo e malisio no uso ngale te e foi mal tu fino Yesu ngata o metono tu spaia. Le sifana o Maria ma Josefa. Le yai na sa tono tu spaia. Yose le si uso Yesu ngata sa to toluai na ta o mai. Au Iakopo la lea. Le tatu ti tala noa i le wha mai pe te lue o tau ia Iakopo. O Iakopo lea. O lea iaila na tusi tono o tuspa ia. Le talange o tusi e Ioane. Whai unga o tuspa ia. Iakopo ia ma Peteru ma Ioane. Tusi laiti na o lae. Putu il whai unga o tuspa ia. So toi mal whalinga. Na ia tusi e Iakopo. James. Iakopo la lea. O Iakopo lea. O le uso leo Yesu. Sa le italitonu ya Yesu ili taimi o langa ministry, il ministry Yesu. E wafo ina ala na alu Yesu i Galileia nofo ai mo le taimi umi o lana ministry. Onga o le italitonu o lona lava ainga, maona tangata, ma tangata o lona nuu, i lana fe au na sa umaia. E upu fo i enta utala Yesu ele ma malu se perfeta i lona nuu, ia po lona ainga. Fai atul fe awa Yesu ai sili o na uso ia na te e la matanga. Te lilo ia ia Maria ma Josefa po le ale la ua fo i stand nga ia le teimi o le ministry Yesu. A o le auli ia. Sa le i not fully committed. A little against, anti fo le nga te. A o le teimi lava na maliu ai si o la tauso. Ma toi tu mai si o la tauso. O i nana sui ato ai la le meu, mea ato ai tono la inga lea. Mai se auso Yesu. O le temi la lea, o le te i le uso leo Yesu i le ekalesia. Temi efto a mata le ekalesia i tono Yerusalema. Ekalesia lea Pentecoso. Mai lea so Pentecoso. To a mata o le ye ona te i. So, James o Iakopo was one of the key leader il taimi leo le ekalesia. Te ia fono, te ia whai unga, ma mea na tutupu ma mea sa ia tonu le ekalesia. So he played a very important role in the beginning of the church. And the proceeding of this mission that we're talking about. Ma le ngai pe i luma o le misiona le tatu te le foi ia le ngā luenga Iakopo. Toko Iakopo le foi ngala vea ia le mele nau mai matanga te iu te iwha mai ia. E wha tangata nu e seo no mai tono le kālesia. Ni lenga ia le fono lenga o mai ia paulo mapana pa wha alongolongo ai. O fai le fono. Tei fono ai la le lilo Iakopo. Fai le fono pe talia ngai tangata nu e se tono le kālesia. Ai fai ai le fai unga ale council mai la tunte te ia ai maise ia Iakopo. E le se me la tatu whaasai na i tangata nu esa. Le whai tatu whaasai na, leo tafe. Whawhentu whaasai na, leo tu le ka le si Antioka to tele tangata nu ese. Ala i ele manatu o la uli i peritome ia ma le la tau tu la fono la tau na i maia. E tau na vea mo mua tangata nu ese, ma tangata iu teia. E ala ile peritome mo mua ona ftoa
talia ele tono le kalesia. O le tala na, le fono na, na ile e tusi ngā luenga mta upu sulima, le tatu o te stemi o se vai so i lumatu. Le fono na, wa ina te i fono le tangata lea o Iakopo. Teimi ua matua pao te malo, o tu umalo na, lona loto i le ngā luenga ma le kalesia. E le o loto tele lai tu tono le kalesia, ma alu i luma i tono le kalesia iuteia, that Judaism, ne ai, o lea e alu i luma ma loto tele matoa i tu tono o le kalesia kerisiano, le ua solo ma i tangata iuteia, ta lia o onga Yesu. So ese la le taua. Famai leo Paulo, famai leo Petero, longo le mele nei o tupu, longo Iakopo le mele o tupu, male au so, male au apostolo. Lo inga lae fata tali ala au apostolo i tono Yerusalema. E le o malam lama tele isi le mele tupu i le sivaenga na longo iai. Na longo le iai. Ma o i lava ina tili ai ona toe fata tongo ina le malosi ma le fia o tai tono le kale sia Yerusalema. Ma fuai ona atili ai ona o tangata e ta la atu le finangano le tua ma le misiona o le kale sia a Yesu Keriso. E a fia ai ma Paulo ma panapa ta pena le la malanga fa missionare mo mua e alu inu ese. Ma fua mai tutonu o teimi, wale mawhai ai e satani, wale mawhai el ti Apollo, wale mawhai Herota, a keripa mo mua le tupu, ona ta fia. Le mawhai e sesi, le mawhai e leoti o se te whano le na tupu ona ta fia, wātili ai ona tupu. Le fu oti malatili atu le si tangata muli ai Yesu o Iakopo, wātili ai ona tupu. Tau mawhai e fasioti Petero ai le umala na ngā luenga a wātili ai ona tupu le misiona o le tala le lei. E tusa o le e kalesia Yesu Keriso. O le mela e ese le ta ua tele le whai unga o le tātou tala. O le men tupu le tangata lea o Herota. Le whai ua lava le tātou tala usum tua whawhine. O le mwhai Herota na tāwhia. O le mele na whai Herota. Na whai wale fisiri, tau tātou fisiri. Ai sea na lai ona tau mo whai Herota e fasioti Petero. Ai sea. Salo le tali mo mua. E le imanao Herota ina ia tupu le misiona o le ngā luenga le kalesia Yesu Keriso e lungo le funga e lele. Lua, manao Herota ina ia avea lona fasiotia o le auli ia. Le uoti lesi, whapea fo leo Herota, e le whaingo fie, o e le whaingta fo lao na o fasiotia Petero ia. Alai lo le leia Herota o Petero, o le ki pleia lea Yesu, i le ngā luenga wha missionare, mission, i tono le kalesia leo tau a mata o vai atu o loto le anga umatangata uma, mesi tangata tai o iuteia ia leo li liu mai i loto kerisiano. Mesi fo i Herota, lo ngā lulu e whatasi ma nei au Santerini ma, o vai atu o tupu ea, walua ea, o to tele ea le kalesia, tau mwhai loa e titina le mission, le misiona lea. Na lisi mea na le mana o ina mana o ai i al tangata leo Herota e fasioti Petero. Ina ia maua ai sona vi inga, maua ai sona tau taua. Aisea, a oti a te ia Petero. Wa le whamaltala na oti a kopo. Ai ua fia ai i a tangata i utei. Ai maisa ana teitai. A oti la Petero o le the main key player lea Yesu. A oti la ia ia. Te lole metu. Wa atili ai ona famous. Atili ai ona popular. Ia Herota. Ma mai ai e tangata i uteia male lalo langi le nawa i teimi i Palestina. Au mai i a teia le vi inga. Sa ili vi inga ai. Ia Herota i le vaenga lea. O ale meta tu te iloa ai o le tangata le nei o Herota o le tangata sa ili vi inga. He's a glory seeker. Tangata lea. Tangata e sa ili le me mau ai sona vi inga. Ina te whaia se mea ina ia mau ai sona vi inga.
Tātou te ilo lava lai le whai unga le tala, wa le whai unga le tala. E matua matau tia le mea nao o i le li lea. E le he rota lea. He rota lea le ake ripa lea. Matau tia le mea na tupu ai. Ia, ai matau lia fo ila. O lea e lea tali o le li lea. So ta watu te o ngalo le o mantua. E le si atali o le li lea. O ake ripa lua. Ake ripa lua. Wa nauti lo le la tatu al noi le ainga angufe o le li le tatu tal noi ai ei fo i le si ake ripa lona lua he rota ake ripa lona lua le atatu feita wina mai le I think all tu sia nga luenga lona mtau pe lusu maleono lusu maleono fai po lua valu po lua iva na ta o mai le si ake ripa le li le na ta o tu ei e Paulo le teimi fo le na fa masino e ala uli e Paulo ina o fo i mai ali ave fa fa pui e Roma e lokai fo ilai i le atali ila o le li le taptal no nei o le akeli po fo ai fa mai ele tala le li le na ya Petero o ya Paulo soli e te iloa e ai e mafai e si mei titi lava e pe se usua o tupo te mo ona faali liuina au e fai ma Kirisiano. Ia e matanga fo i le oti ngoti e fo i le sieri, le si akeripa le atali o le akeripa le, e kere akeripa. Ai fa maltali le li le ia Paulo le teminga, ma fai el fam sinonga o Paulo il fale o le li le, ma kori o fale o le li le, fa pui e Paulo i tausanga e lua, a vele Roma. Paulo la le tau tal no e o Peter. Maltali le si akeripa le mai ona fai mai ele o akeripa ia Paulo o se mei titi ona e faali liwina le o au e fai ma Kirisiano se vai ai ta la ia tu ia Paulo e fai mai ia le lilea e te manatu e ma fai ona e faali liwina au e fai ma Kirisiano isina teimi puua very short time that you can be able to pursue me to persuade me, to convince me to become a Christian. Ne ai, ruinga al kala lilia, ele mfainga e whaali liwa o wha Kirisiano stempo, ele whainga o fie. Ia leanga whai al whai unga le lilia, sai lo Paulo, ku e maisi paung kaanga e ko rua se lau, ai ave Roma, ave whailong wham singonga i o. O le atali i la lea, o le akeripa le tatu tal noai. E matau tia le tala whai ua il tātou tusi le whaitau. O le tala. E whai mai ua o i le teimi e whamanatu ai ia le oti o le tangata e ngo ia kalautio. O se tasi o kaisa po se tasi o Empire Roma, Woti. Tangata foi leanga umalo so o mai Nero. Kalau tio tangata leanga expelling umalawa tangata iu te ia mai tono Roma o ngā wētua a kama mai kere kanga e pelum ka lenga ia expel ai ai sau Nero koe fia le lei tangata iu te ia koe whakanga o mai whaiko siksengi Roma al tangata leo kalau tio is a famous guy lea lai whai ei le celebration i le aso lea walu ese mai ia he rota mai lona palace ai sau i kaise raia i se tasio no fuanga Roma o lo i eilona le si foi ona no fuali fai e fai ona o futupu ia ma sauni e fai le celebration o le whamanatu ai ia kalautio a o le aso lea fai mai e fai le aso lea ai o mai i tangata o la la tu te lo o le ita le tupu ia i la tu a tangata turo ma tangata seitonu tangata ia sa palai atu le he rota lea ia le mo foi le leo le products mo me ai mo me o lai mo Roma sa pule na mai te mo tu mai ia manu ia ai sai lalo le pule nga Roma ale mela o fa sai ele mena ita ile fa mai yengi issues yengi men fa le tonu na ita te le ai he rota ile oli ia a o mai la oli ia e o mai malenganga fa ole flattery o mai e fa se estup ai fa se ele mai ngonga na fai o le tautalanga le tupu fi
ei lo tangata ia ma ave le vi inga up kau fa se ngai sau fa mai ngai sau e nga fa mai up fa ole ngai ei le fa up lus fulu ya up fa ole e lo ye yo la tu lo au ave le vi inga fa mai oi e pe e leo se tangata le leo matu fa longo yai a le leo lava o le tua pe o se leo se tua al pepelo o le fia ai mal manga ko e kakala aku le fai ko le mo ai me ai ala tu nu e te lola le me te taona iai walu ave le vi inga ia he rota wale fai he rota le me tauna fai o le me tauna fai he rota tango e ta ofi ma ta puni vane a ta puni le fe ei mai o ngutu o le uli ia ma fai atu iai e le te tau o no tu a mai le navi inga ia te ave le tua ai ua tu he rota i lunga malona mi mita malona whane ne e uwha mai tangata o ia le tua ai le o ia stangata o ia talia le vi inga pena uwha atu e ana le la o le tangata lea o le tangata su e vi inga su e mamalu ta tele fo ia tātou Samoa le vai inga lea o le su e vi inga su e mamalu o na e mai le vi inga a mai le vi inga ale ma nei ia pe anai loe he rota deflect pe fa pa ia te ia le vi inga ona tango le to e fa fo ia tu le vi inga i le tua ale sina me ta o tele a mai e tangata le vi inga ia i tatou le fo te fa ia tu au ia nga i foi taimi o te fa longo i vi inga amen a le mantalai ia ona fete lo le lo ma o ta fia le vi inga ale mea a tātou mātara, ma tātou loa o le tua te tauna ave e le vi inga. Ia mo ia e mai se vi inga lai titi mo tātou awa le tātou te whaia me le lei. Ai awani o tātou whaoa lava le vi inga. Te tau ona whaafoi i le tua le vi inga pe avi vi i mai tātou e tangata. O le mea langa ua misi a herota. Ma le ngalo ia te ia. O la ua to sa i le tua ia te ia. O matua i to sa le tua. Tele mea wa ia fasia lana au auna, ia kopo, tau mawhai e fasi, iai, pe teru o lana au auna. A le fo ua no fo ma whao le vi inga o le atua. Le la tātou te whaitau o tu ele tusi. Whamai a, whamai o le aso fo i na ofua lii. Whamai o le aso fo i na atofa ina, ua ofua i he rota i ona ofua lii. Le mamalu, ma nofo i le nofo a lii. Wala unga tuai ia te ila tau, lua sumale lua, o na alalanga leo le nuu, o le si ufafonga o se atua le nei, ai leo se leo se tangata. O na teia loa lea, o ia le a ngelua le li. Awa ua le a vatu e ia. Sau le vi inga e ka ngofu mkoe wha foi, reflect le vi inga, to reflectanga i le tua le vi inga pe asau ia tātou. Wha mai awa ua ia le a vatu, ua le a vatua e ia le vi inga i le tua. Whea le vi inga le ngasau i tangata. Ka kau wha se, ke le o ka ngaka wha penga e laka wha se oe. Na kua waku le vi inga ia te oe vi vi pe pelo atu oe ai ese mea lai le loto. Na le mei ai, whaiono tātou fete ai mo tātou wha mau lunga ai. A le vi inga e te tau ona ave i le tua. Ka mai leo le whai unga, ona ati ola ina lea o ia e anufe ua oti ai. Ia o le unga ngā ngaka wha mau lunga. Ia lo le unga o le tangata wha mau lunga. You know the outcome of arrogance and pride is full. O le pa'u. Ia mauti and mauti se mtua auti mtua mata ngā. Amen. Pe o noti el tangata lea. Tanta wha maulunga. Mai a, wa ati ola, wa ai o aku wa ngufe ai e lona no fuali. Ai whaatasi e malona mamalu. A lai whailona ofu tupu. Ai whaatasi e malona mamalu. O le mea na e maua el tangata wha maulunga. E ai whaatasi a ele malaia. Whaatasi malona mamalu malona wha maulunga. Ina ua le whaafo ina le vi inga i le atua. E whalongo la, whalongo i le autu o le tātou mta aupu le e fiafi. O le a, o le misiona le atua e le ngata. E fiusa atani e tau fialu al misiona.
Fa mai le fa upu lusu malfa. A ua tupu. And the word of God, the message of the church or the kingdom is going expand and going out to the world in a massive, like a massive waves, i se alu e matua matautia. Fa mai ua tupu tele le afionga le atua, ma ua faa teleina, ua faa te teleina. Faa te teleina. Fa mai lea, ua toe fo'i mai pa napa ma Saulo, mai Jerusalema, ina ua uma lo la fe au, ua la o mai Ioane ua ingoa ia mareko. Te tala atu tato leina. Tolu fitu fitu, te silima, iwa tolu. Fia wala au mai e le fiafi, a mai fo iso manatu, tato mta upu, ia, wala au mai, tato fasoa le fiafi, tato mta upu, e le fiafi, ia, lena, e sele manei o le, alme meo lo tato loa, ia maui le loto fa mangalo, a me le loto mawalalo, maua le loto mawalalo i tato, fai ona lango le lo langi i tato te ieo lo langi sa ili vi inga sa ili mamalu, e le mana o lesi e sidia e lesi le runga o lesi, ia e la a o mai le vi inga, a o mai le fa ne enga ia i tato, usum tua fa fine i o tato loa ona maua le loto fa mawalalo, ai fa fo i le vi inga i le tua. O lesi mea ta ua le ne fiafi, e lo sau tato walau, ta lofa lava, ta lofa. Alofa. Alo se fo. Alofa. Ia, oile sau noa? O Sali. Sani. Sali. Tali. Yes. Ia, talofa tali, ma alo lawa. Alo, ia. Ia, via leli. Ia. Ole kusie kapalungwa ini, kalunglunga kuama, kaitawa ila kusie. Kakio wa tenile, ile bakili, ile kafua. Ia. I uminga o le telea ia kangaka ele o paolaina ma. Ia. O le vaitini o le tala iala imanga iala wa o le mishina ngai kama i whai o lo wa makanga mai leo o ngai wa kau mai a kako. Mana. O pasta o le mele makau kire o ngai o le teni o le kama whai iala ki a pole kau whai kale tele Ia. Ia. Moni la. Le upu le ola. Le mai sala lauso. O kaka ia le maku pai o e renga e sa ngoa o lako kama o kaka kupu o kupu ele ia e vai kai. Ia, Herod. Lako wala o kama ia e ola mai le akari i o ngā lako dola ia o whamamau o le isi o long kama. Ia, o whamekai le. Io e folo ala e o kamala e nga e kiri mai kangaka ia mai e o ma ko e o ko i wari mai le teni e superiso a teni e sa nga makanga bahala wari io e roka ma pila a ko fa o a kama i ka rola mai no i su do Mana ia. e mai no fe ze o sa ele ni le wari o fe o ke te mawana le mea te mai o fiu ele o ka kusile a o le malosi o kangaka e la ko e fa mo lunga i kulanga i la kutia Ia. e no mo le kangaka o mai o nga ko o pe o le kuku Ia. le wo o i vi ia e kangaka o mai Ia. o pe o se ku le le wa le kangaka Ia. so o ka ia pe no o fa mo lunga i kulanga i la kutia e o le sa mo e ka ko kangaka pa penga o lua anga le ka me kuspa ia te ona te se Ia. o pe o folo lunga ni foale na Ia. o pe le pe mai lo au suma o pe o te ko le ka au ma o le wa ni ka fi wa le wa na ye fisilia ku le ke ni fole lo yesu o le sili yesu le a tali yesu o fa ya ko
E la ngai le tali su fai. E le ai masau pule ya u vilo a per singa le bi. E le masau pule ya u ka ka le mai ya. Ya o le na ma kuai ino o le koinga le monga o le koinga ma hosi loko. Ya. E le fe mai o na kuro mo go fa me o pe o la ko o pule uma ale lo e wai. Ya. E ka ma ka lunga. Ya. Moni la. O le kua siri aku no siaka. Mari. Ma yo ka kule fa yo ko le ka yo o le kansil wale le fai no le mission ai kama ia le o me ya ka ko ya le la ko vision la le o amaka so everything o ka ko uma e ko uma la pa wa yo la le mele e yo le mele ki feman ya e ye ka ko vision e ya le mission ko ka ko la as a Christian ya o ka ko mela le ko ke o fai you remember le ka ma Christian you're the lights or you're the salt. Yep. O lau māsima ke awe wha māsima i lisi tangakanga e mana ngara o ale o langa e le flavor Yesu e awe ka kou e awe laka belele e makwa vile kamanga o Christo koi a actually le senti ale le recipe da Jesus o lolo ye leli ye fa taira va tai mana ye tele fa sorta ele li e tu fera foi leva yaso paptai ka bless fa se bo talo felicitat wala talo fala hello oi hello ya talo foli ya sa no mai tina talo fesio wanga ngila kelito ele o palonga ko ka mai ya herota yoi o kampu ka wai yoi o le mesili nga whainkai nga yongapo. So se nga ka o avea makupu kai pare mia whatever pinge hai la kokoli. E nga vewenga le ngana ko le mga kua le o maingo le alo le atua le Yesu ke liso le makai sili. Le mamalu. O le ali o le file mbu. Warangi o ngai tau le roma e supapa e sufi. O le malo le atua le lang. O le ele o mea ai le fai ki o ma ele o vai me pea o le amio kong ile bu o le nga pa ia kusala ma we ka ia me makupu kai ni malo tengo fia mo le file bu ia we kanga ile bera kupu mai o ola e ka fai mai na ko nga fa mai ele lo le tu e kusele pu le aso kasi sanga ya se e sia que lo le poco silio le tu posto la bahía vale o casi ya que ya vara fue como ya cuspa y le o saca cusi pues ver cuspa ya por poco la logue no hay que si lo fiarlo poco la logue yo le vale le no le tu cusa porque lo macai en yo cua y le acá y caro co vale le pa yo le si poco más pa bolunga ia wai a kilenga kai lo mi o ba venga pa le tua po le ka oi ka pa ia e ma e u ma ka o fi ma le fi le bu ke la ngonga le pa ia le lo po le tua e ka pa pe o a le o si wo pa ka mai o ma kai o o ya o ke le tikuri e ma wa le pa pe a lu po le pa lo ko ma la ya va ben fe ngai ma le tua le me la fe ia ya fa uma malolo fina ngalo oli ma lewa la te volta te ma ne lo fina ngalo ne fiafi tai la kai ke le la ba de fa mo ki se yo foi de ba yo fui le va yaso se tu atu le no e si va ngale la umolta te mi ai family le tu ya o e tina pa tai ke la ba ya foi ya fa se fo pa talo felicitat wala u talo fo la bon ya hoi Jake va lo se fo ya ma lo sei fo io mi si ho la va ya so di ka ko vai postari wala au mai a carifide mu qua sa wala au mai Melbourne ai a faisi mama kula wala au ngai ai
o fa lo ko nge ga ka o me la ngo ri wa so re go que e les ka va o fare io o fa so ri e ele lì pe o le ai fa so si so ga fa so me tali ya o ko fa lo ngo fo le fa so me si so ya pe o le o ka ja puria ele o le a me fer ka ka lo la ya le ai e pule a le ali a ver vinga ile tu e meu ma wa ka ko me fai por a fa pe ka yo i se ya ya de o ka se me singa lo le dia e pu ko ka se le dia so i bomba le ola le ka ke na tonua e pe ga fo ya le fa mo lu yo le ma le nga ku la le ka yo fa mo lu nga ma di ya Fisilia ya ai é ufi ai ora ufi ele unga ngal fa maulunga male fa winga alo je ai ka ke ro ko e ka ko kare ye e foi ka ka pe nga ya por yo ka ko yo ya ku ka wo ya ya ele li ai mai ko fa so por ni ko ke ko nga e ti ya tu le no na isi uso ya la la umal taimi alo fa tu take ja te fela ile vaso fa se fu ja talo felicitats wala talo ja maar do soi fu man langi ma ka fi da sunga de fi au foi de oi talo fala ba funga ya ma do soi no melo o ko ka si ar caminho que ko ya no loa o ele o saule o tala to e sunga sa yo le sunga do nga o connect ya o ka di ya o fi i se fo ya ku pa ku i si ku ya manga yo no video ko le fa ka ya ku ngu ila u fika la nga ka ngwa mai per ka ko ma wa o irenga ngai o le fa ba ya mai wa o se fa lo mai e mai yesu ile o ki la vala ko ngai upu ai o la ko ka wa ku le e ma le ko mai si la nga ya ya bang ya kere po ke mo I love you oh my basta ya so foi fa se foi se vou bunga ya fa talo fa lista tu la Talofa, se uso pasta poni. Oi, se talofa. O petelu mai. Alo pida. Petelu mai fasko mala nui a ko petelu. Mako makangi. Ia nga i fako ia ma vingi. Ma pasta, ma lo mel vai aso. Manguia lava. Pida. E castelo pesili. O petelu sa fa kaulo ai u le o saule ioi ia sorry kalu fai ia mi paul melna le sa tupu ya petelu fa tu petelu ile uli ia la fa sa teuroia ia ele wethi ia fa sa teuro e pe fa sa teuro ngolona tua olongali fa sa teuro volele fa sa teu sao ia e foi se me opposite fa sanga e fa ngai mal fa sa te lungo longali e fa lungo vai e fa ara ia le ese male lo ko ka so le maka ki ari ko ka io mai ma ben fa penga lo pida ai ola fa le ngu me lo fa ka ti fe lo ai ngai la fa le por as ko moi on ma ko fanga okay es fanga lo kinga okay a fe lo ila ola fa me lo fa te vile tum ta otu la ile ma le lo telefone ia wala fa te tele lo pida ko plese ya fa se foi ya ia le tua te lo le fa te tele lava fa ma lo fo initial tato tu no lo to fa ma lo pelunga le tato lenga ia ona wa mai ale tato temi ma lo le fa fonga ma lo fa longo ma lo fo ile tapo i mai tato ta pu le fiafi o nai folfolanga ia manai folfolanga fa business fo i mo atu al tato tusi si lea faafeteitele malo le tunuu me se lava auauna le tua ia le ana faatausi e tatou tusi le vaso le tenei tolusul tala o lo iai sauniga uma lava e aoga i le faifeʻau ia me se foi o nisi o mautofi tonu le kalesia e gata foʻi lea o e fia taumafa i se koko Samoa matuā manogi lelei o loo maua koko Samoa le matou pitonuu ae te valaau mai la launu mela
ai le tau atu o le tau lunga I, maua le tau pa lava o le manei o le manongi o koko Samoa ia, so a tau nuu mai nafi mai Samoa. Ia, o le tātou Bible College foi, o le Auckland Pacific Bible College, ia, loa foi mfasisilatu, ia, o le tausang fau a matai I le vaso muli o Januari, lua feluono, ia fai e te lo o elena, e te fia o oina, ia mo fos tu spasi mo se diploma I le o oina le upo le tua le ngangana va Samoa, ia ona wala au mai leo le tā telefoni, ia ona maua leo le avanoa e fatu moi forms ia me whapena, ia mawhai loa umatu sungare li pule, ia tūlanga vaenga whapena, o lau numera, pe a whai fia maua mai tātou whasislanga ia, o le olua tasi, olua lima valu, tasi, wha lima. Te olo tasi lava, olua tasi, olua lima valu, tasi, wha lima. Ia, malo wha alo lava, whai tātou si talo. Mātou vi ia o ele tua, wha pleina o ele vi inga, wha vau, wha tele lava, ne fiafi u wha umaina la mātou, ta upu I le manuia, wha tai nganga pa ia lo so ni mai, lo wha mtala loto, tai le tua mātou tuinatu ia toi lau ngā luenga liro, te so ni atu I whinangalo maloto, ia mo mātou loto uma I neo mātou whalongo mtalia, ma ngala upu ia I mātou, whamnuia I au tangata e mese I mātou uma na mafuta le po, whamnuia e le fiafi ma fuafunga uma lava, nga leile le tio, lau whinga luenga malpulenga, nga leile tua I mea uma lava, o le olo whapena ona, visiona ma misiona le nei ngā luenga o le tio lo whenga iai. Talo e whamnia le nei fiafi ia vi ielo swafa e whavaulo mātua, tua whamangalo so mātua se ia to e le vi inga, whamanu ma whani tanga nei o asu umai o le whavavau ono Yesu o mātua te talo atuai. Ameni. Ia o le tātou Paul Klame Volna Samoa, tutu o leo penga le loto, e le whamoe moe o le tātou toi wheloi fo il vas, fo il tāre valu, e le asunga fua, ia mo le teimi fa soi fuia. God bless you all. Slava fasu me fitu ina pati o tolima o tolu uma. Babatu le inga ile tua. So we are ina pati o tolima. O to onu uma lava malevi inga. Ia alalanga tuia ile
Wale no fole le tangata o le lano langi talo wale ne tangata o satani. Wale lunga se mea ya lunga faale anga yo o lava ia nganga o tangata. Ai manatu e oina fetala ia Yesu e ngata lava o satani i le tino. Ai awa lava ne e pa i le anganga o meto tino na le faa o la tanga. Nao o lava fo ia Yesu na faa o so e satani o so i fo ia i lano. Salvia Yesu, 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 salvia Yesu. Ole o tipele e mo ole mata na baure na ole awala esa wa satani ole fasi o ti mafa aleana te fatua ina oe awa e te mata moe e te fiu e te moe a e o ti atune no ilunga masavali ma iluma awa wala tamai ole ilunga ai awa lavane e te paio o tafa i tangata fau meleanga na fetala Yesu ele mafaina ti e ele si ma ai lunga ole si ma salvia Yesu, 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 salvia Yesu. Ale tua na avatu ya Yesu ile angelu moyo ane ole na moli maure ya fionga ale tua male mau ya Yesu Keriso fema ya anu ia se fata mafa anu o mana tasi upu ole valo ama awa watu la lata ile taimi ole fa ama sinonga ole fa a ola tana tale lava kolonga pe asa ole fa fanonga ile imau tu sa ufa ai uma o maya tato fa ile finanga lo o Yesu la foa imea ale la lolangi salvia Yesu, 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 salvia Yesu.
sulu fa'i atu iai ua mama fala unei avenga se i la vea i mai Yesu ea o ele tupu o te sulu fa'i atu iai ua mama fala unei avenga se i la vea i mai ua mama fala unei avenga se i la vea i mai Ole upu ole tusipa ia ole ola ua feta lai mai Malulu e fa'a malono siso ia le fa'a vai vai Ole upu ole tusipa ia ole ola ua feta lai mai Malulu e fa'a malono siso ia le fa'a vai vai Malulu e fa'a malono siso ia le fa'a vai vai Yesu ea o elo umatai o te tuli vai atu iai Tu umai o se au angelu na te leo i lau whanau Yesu ea o elo umatai o te tuli vai atu iai Tu umai o se au angelu na te leo i lau whanau Tu umai o se au angelu na te leo i lau whanau Ona i whawhiwhianga ia ma pese-pesenga whalenganga mai a tolu manave misiru kisua. Ia mai se fwoi si ufonga mātango fia lana au au na pasta poni fruti. Taurunga tuele tātou por kalame le nei a fiafi. Ia ma le tulanga pe o nei ili tātou por kalame le tu ule upenga i le loloto. Ia o se por kalame tā ua tele mao ngāle nā por kalame mo tātou umalava. Ia a mai se ila tu lo whapenao na sue i le a fionga pa ia le atua. Te football tanto por kalame nai le aso ngafu o le vai aso asau. Ia pe tanto au lia tu isi ola ma se malo si mai le atua. Ia e maua pea le ola ma le malo si pi o nei ai. Au alfa ngā solo ino fe au mga luenga. Ia pui foi ma anga leile atua le tui tali wante o lan au auna. Ia i mota malawa wa foi ma lolonga pi o na masani ai. I le nei foi ia fiafi whaftai foi mo le tanto atinua. Mese ilanto umalava. Ia le sa mafuta mo le tanto por kalame mataria ina. Ia le tanto tautua le nei a fiafi.
pi ona masani ai o le taurunga fu ila le na o le tātou porkalamea me se o le tātou tautua i le nei fu vanga la fiafise i e tātou whiloai i le asorulu i le alofa maleanga le lei mai o le atua manuia tele malolonga o le nei po manuia fu i fe au mga luenga i le ala uso le tātou tinu i le aso atai au whapena fu i ia manai whanau ia o onga. Tātou whiroa i le lofa maranga leo le tu i le asorulu manuia fu i malolonga me se fe au mga luenga o fea ngai ma le tātou tinu i le nei fu i vanga o le a fiafi sausi whanua seu ia tātou manuia tele ia malolonga me se fe au mga luenga pe o ne ele nei vai aso wha soi fuia. Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa.